Taslimu Hilton Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalo whero tātou utino, o tātou whero i fōi ma mafuta le nei asa fōu, iau si mai alau whaafonga o talatau longo mai lo tātou utino. E tō whani tangata sa whinga aruenga le company o le trade bag, wa le mawhai alo ia leo na whina wina o lātou mōrianga, e wheso o tai le tō e seo se tino i tupe, e lua se lau fast food tasi afe tā la a lea company, ona wale mawhai o na malanga mai New Zealand le mōri mau au tua leo. O le mōri mau au tua se li in Tiafiti, sa avea mapule le trade bag i Samoa, i le tausanga e lua o na tupu ai le wha le tonu, ma tua i ai i la tau na mōri e leo. Mōri anga o ia tangata e to whāna whaatulanga e wala au mōri mau, i a te semba o le tausanga u mawai. Pei taina tāro sanga lo i a leo mo se isi awanoa e tolo ai, ono o le mōri mau au tua lo o whea ngai mana suenga. Na tōro pōma i eina me tā upu le tausanga nei, ai pei tai wa toi wha ilo i a leo, wa iei a whianga tau ngā se ngase o le mōri mau au tū, ma wale ma whaieo na malanga i se isi atunu, mo le umi e se fururua masina. Taruai o le tolonga muri leo le vala uina o maua leo, ai wale ma whai lava o na malanga mai ro tātu atunu o le mōri mau au tū, wa talia i loa e le wha amsinonga ma le tālo sanga, e wha asolo muri i tua mōri anga uma, ma ua wha penao na wha lea o ngai nai e le wha amsinonga. O lona winga ua laki le to whana mōri e tua inga o sori tū la fono, e wheso tai le to e sea, o le lua se lau whāsu tasi afe, a le company o le trade bag. E toa rima leo le whale pui tānu malala ua lātou i o e ina mōri anga o le wha tamala, i le wha tinonga o lātou tiu te mafua lea, i le sola ese mai le whale pui tānu malala o le pāngo tā, o lau i titi tua lima. Wa wha iloa le komisina o leo, ua wha amalo lo le tu mauia leo le whale pui mai le lua vā yaso, ma le tai vā yaso, e au noa ma le maua o ni o lātou tutongi. O le teimi na maua e pāngo tā, e te tala i tua mai o lātou potu o lo lokai, i le wha moe awa i antu i le porkalame o le toe fuata ina o langa i tutonu o le whale pui. O le awa noa lea na wha o ngai lau i titi, e sola e se ai ma le whale pui. E siria le masina o sa ilia lea pāngo tā, ai o toe maua ma wha fo i antu, e wha wau na turi le wha salanga i le toe se. Whalia le komisina le tō wha au a pa au longo i tino Filipo, o lo o wha au au pea su e su enga i tangata o lo tua ia, i lo lātou wha lafi o lea li pāngo tā, e pe o na maua i se no fuanga ia ele, o se nuu i ngā uta o whale una. O lo tua ia i se ali i sa turi sona wha salanga i le whale pui, i lo na whesoa swani e aveane ia ele lau i titi mai sa te puala, lea na lau manu ia o lo wha mautu ai, a o solai i tua ma le whale pui. Ua whaia leo mōrianga o le aveta vale wha tamala, ua mafua e una manunua ni tangata ma le mōrianga o le aveta vale wha tamala, whaasanga i le minstau mtanga aruenga o ala manuia pisi nisi maleipa, le fionga whale o mawhaenga titi mai a tafua. Ua mafua ia mōrianga, ono o se whale velewe tau ta vale le whae unga o le vai aso na te nei. O le asto na ina tupo i lea whale velewe tau ta vale, i se vaenga o lea le tele lea nga i lea i le mafa pas, ma na fiai se isi ta vale, ma wha manu ali ai nisi samalanga ai. Whalia komisina leo i se avanoa na maua motu stala, i lea waude lea songa fua o le nei vai aso, o lo a fia fo i le minstai ni manua, o lo o tau savali ai le whale mai i le taimi nei. Mai asu sua ngā leo kemingi, mai o roo whakari o ngō o simingi skala e avele, lai whai maru whale mai whai nung siaki o ngō la whinga mangu. So la lai whakari se i mai ale i a kūranga i ki lia me whare mai. Ai o roo whanga solo lava i a sua ngā leo, o la whai kau fia rau kāwa leo, lis kāwa le whale mai kemingi o roo whai sinki ngā inga o le manguanga. Hau dopo le ase mafuanga ma mōrani. Ia o kuranga le i susua ngā leo leo pe sing sao o kāwa ale afionga le minsta. E masaro mia kuranga ngā i le kikiro hoi whai i le urua i susua ngā leo leo nang whaki. E se alcohol? Ia i le o i kuranga ngā
whaongainga se awa marusi. Le fionga le komisina le tō whaau a paau longo I tino Filipo. O le mori o le Minster Kapeneta I le tele tonunga o le a whaase e tuangalu, mai le tau veino o na tiu te wha Minster. Ai talia le tau nuunga o na wha masinonga, e peo na wha tūlanga o le asalua sifuru iwa o le masina le neo Aprila, e tūla I mō le vala aunga mua po le First Mention. Po tō lua le fionga whale o mawaianga Minster le Kapeneta, wa fie ni mōri anga tau ta vale afi, I le paia inga le neia le pāle mene. O le Minster puna oa wha le natura masio si o manga, le fionga tau surusuru Cedric Schuster, na wha se e tuangalu fo ina ua wha mawai mai le tau veina, o le tofi Minster, ai alo ino na wha masinonga e peo na saia I o ina, mōri anga e toru tau ta vale afi ma wha sara tupe ai. Na talia le wha masinonga le tāro sangala na loia, e wha pawhala se wha salanga, e au noa ma le wha maunio ni mōri anga. Le ana toi wha uru whale ai le Kapeneta, ma wha awau lona tofi Minster. E peo na si la fia o le isi o sui whaipule, o no ta oto nei le wha masinonga o na mōri anga, o le sunga la auli le ua tea polata I Vaufosi Smet, le ana wha amuta le te mai te ipale mia lona tofi Minster o wha atoanga, ma whainga whaiva, o na oia mōri anga leo. O le amatai mai le vailuanga o le pōlea songa fua o na nafi lea I Samoa, o le tōrus furu aso e wha maduai polo o inga mō wha lewe wha fosei, e mafua le tūlanga wha le tonu o le au nanga le tise le motu au ponu. Wa wha ilo ai le te tai o le malo le fionga le te mai te ipale mia, le fionga fia mena o mi mata afa, o se avano ta ua le tu ina atuai le fesoa swani I ainga, ma pisi nisi wa fia mea tō tino, ona o le motu si o le tise. O se polo inga foi o le avawe wha atino ai mga aluenga wha le lei o le tise, e pei o le wha o la ina o afilisi wha avai teimi, leo wha moe taunu mai le wha I unga o le vai o se nei. Awa o lea ua whaitau vai aso tanu o na mata o na whasosoa tatou elitise o le lava o le elitise o le wha le tonu o afi. O le ngaluenga la lea e safua I ai le whai o le whaaringa lea o whaalaulape whaafosei. O le tau mai tau lea I le afianga lau tele. Ia o whaamaumaunga o mai e le tatou komiti. Ia, o mea masani a fo ile le afia o tatou mea tu aisa o fo e pusa aisa. Ele ia I se whaalavelave tau ele tise ua lipotia mai whapea ono o le whaalavelave lea. Ai o mea e ono tutupu, mai o mea umana o lea e o te lengona e o awa o mai ai whamatalanga. E fua fo ia o ani fisosoani tatou te maua. E mawhai ona tuatu e whai ma venga mo I latou o lo afia le ngata I ngata I tasi. Ia ai whapefo ia vaengo pisinisi mwhalapo tonga. O saunanga whala o I tele le te tai o le malo, le ana awai masui o le komiti whaufutua le malo I whaavlewe whaafosei, e au fiai ma le ofisa siri o le pūlenga, o le whaalapu putonga o le malo si tau e le tise. Le whasiringi ai le ofisa siri e tu sitala, I le tu I tāpena ngā luaru mamau ma le tūla I mai, o wha le tonu e le ngata o soonga o wai e le tise marolo si lalo le ele, ai o a fianga, o nisi o afia o mawai le tise. E tupu mai whale tonu le so o mawai lalo le ai whale tonu mai na fifia, whale tonu mai tanu ngā munu, whale tonu mai tai wha. Pei ua tupu whaatasi ai se tene tasi. Nā sau si sila I whaurunga whanamuto. Pise mea o mai, pise mea na whawhaua e tupu tene tasi. Ua asal whai mai le asal misamo. Ia kako masau salo ai pea. O te le ai atu le natu lama. O le awhia I talwa. Onda ua tau o te mini e tau na pamaloloa. Ia ai sui e bearings mo le ua maro. Sile e vibrations mo le lafi. Te tomo ne tau patino na venga le. E tau na patino tomo tomo masina le ua tatila. Ia o le awhianga fwile lo tato. Ile a se senga fwile marina awhianga o meto tumo ai. Awhi pisinisi. Ile tue ngā tūranga fwile le motu sia fwile le tisi. O la fwile a awhia ia tato awhi tūranga le. Pei o le mafu angale o le mātou te manatua. Ia pei o
mo tu si o le tise te mi fune na pale to mo ta ia mo le pale to mo ta to na prante ia ia fia ia ta to lo fa ia ta ta no mo le ta to na fa i tu ba mai o a fia mo ta to Le ofisiri o fala tonga le malu si fa ele tise le fionga fau mui ese to i moana. O le polo ingo fa vlam fa fuse i mo le motu ato polu mo le tau sifuru aso. Fa mwe mai e le vai luanga o le po o le aso lua sifuru iwa o a perila. O a mata fa malu polo inga ina ua mai asainia le fionga i le ao le malo le fionga tui maleli fano va le toa sua lau vi le lua. Manuia le ne yaso i fuanga soifua. Don mara bidu te ua te aile tu lai fitu i le tautua pa ua o le Radio Samoa so lima i patolu a mo nau pa ponga le malo le tonu au nat muli o tātou tana penu pa ponga i le sol tautua mai tanga mai tipi au tanga mai langa lele mtai sili o le langi moli loto so i forma to wona i le aso atai auto pa ponga sa ponga o tala mai si o tātou tonu sa venga tala le tau e wala va por klame pa na solo tu malu pera pa mawina o kilani losu lima le maurunga lo iai malona manu le fia pis pun mal balu sabili angi mai sau te sipo au awa ni simaenga o kilani le so vainga mata e mai pa una iti munga e au awa po i luas sul whane pera pa mawina mo anta e au i le onga tono le payaso lona manu le fia pis pun mal ono o vinga vet nao tau ere mai le stofi pa uti munga au awa luas sul lole mapanapana le stofi malona manu le fia pis pun mal balu ia pa so rotua winga na tau pa uti munga au fo ile so paraile ia lona manu le fiafi e spul ma le balu le mapan pana lua spul ma tolu ile so paraile Vai nga te pale mo la tota pena ia pale tonu tau le so pena vo ia tai ao so lula stofia paraile mana ia tau ile asto nai ia le la ta pena me o silfia io e masana amilo fauna ke o sa elva io e pa pena bo te pon fia ai na laman pepe tupu mai nai ta pena iai po tuanga le woro sai te ni sila maritime ni sila tanga venga la ICC o le te soa o kilani luas ruiva minuti te espuru tai on le lan so le tai o kilani le alba vato so le tai le lua minuti i le spurta sil po ana nei luas utasi minuti te le tasi le va be on le lan so le tai o neanga ona to so le tai le luas fulu minuti i le lua i le auli le so 10 minute i le tasi le tai le lanso le tai manukau hit to sua le tai 10 minute te le tasi i le audio le so mane tai sua i Morawai 10 minute le tasi le tai le lanso le tai i Morawai ona to sua le tai ta ton la le tasi i le audio le so Patalopa si o tātou no e pele o tō pinangano mo tātou loto, te tono lang sia pe i tātou i whamlianga, se ranga lapa tū langa o loo iai. Ia tātou te maratu natu pea i le alofa maranga leo le tua e tonu ai me uma. Patalopa tu tau tua le Radio Samoa, su lima Eva toru a mo, wa watu pāpāpa i tiri e mo le wila pa uti munga. O lo awa pa si o tātou tunu o i Samoa, o le bela pa mauina mai luas tu riba, le bela lo iai malona manu le fiapi e luas tu man lima, ia mana tua pea sa mo e lau talo tato ai tau manele atu pe labo no pia iai ia ole na pa ia lau te talo ia mana tua i lato o lo talo mai po i lato mo tato o se vainga apno pa anto lo mana ia pa manu mo mai ele pa osi timu au o foi mai ai kai koi kai taia ka waka pe ma ole ai mangi ma mo i ngā sore kai waka kele ma mo i asoia e o mai si bodel kele ape Shakespeare ia saunga i Albany o lo mana ia lama le pa usi timu ia le ngoto atu de la per ma sani ai to oso e ata au langa le leo lo tato matai o se toi va inga vole nai wai kanto roto rua matau po tanaki manu tu ia o lo pa pena po na mana su la ngoto le la au lo au poi se venga vole nai pe plenty for some like in country kisport max pe la mo i Wellington
mea me lia whamona. Ia rau po i marisa maringa le maunga. Ma no le whamanosi ioe. O le whamanosi ka umapapānengi a tō tino tama. O se vaingore nai Wairarapa Palms, the North Napier Amazing Tauranga. Manisi vainga no tūtua o se pa. Ia lama le piki o ilalo i South Island. O ule wakole o mai kuru saitango pai e poko mai i le pia o wakole o mai. Ioe, hao ma nei se vainga klai sete mona no tūtua. Oi, ioe. O konge ma tautai au, ioe he leo le ungo langi kwa zeila, kuri kingi wa ko o mai lum. Sa venga na tala tau, mar tala tai, vangi se tātou tuno i Samoa, i o lo pauti mungo, lo o fo i a manatua lau talo, i a manisi vainga no tūtua, ai morsi pian maro tātou tuno, 7 minute, so 7 minute, ma le apa le o te aile tūlai 7, ia, ai te mai lau paponga le tautua, siawa tui pea le tātou, alanga upu. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua o se whau e tai. Whapea le tala, o le whau e tai e ave I le whau o loo, no noa I le maunu na te tatai a maile le malie I le waa, ina ia mawhai o na sele. O lona lua o manatu, e whapea o le whau e tai, o whau o le tala o se whale e whai. A wae te tau o na sa o le lei le tau tonga, ma ia usi tai I le whau tai whau. O le winga e whau ngai I la unga, ua tutusa le lei ma o ngatasi ni fuafuanga, po ni manatu I se mataupu. A e whamalo antu I le tofa ma le whau tautanga. A wasa manatu o le awhaingata le mataupu, ai o lea ua maita watu, ua o se whau e tai whina ngalo ua whaalia. Manuia lau whaasau.
Yesu lo mātou ta i ala si pokomaria mangia wesiliana me tisi mai o tau. Tātou vi i ai pēr ma patia le anga leo le atua le nei aso po ele lama le nei aso le mātango fio le li. Te tono lo manuia mauto malao le atoro tātou tunu ia mai se lama o tu asina sina mauto malao lau tā po inga sa moa le au whengarong to tōwhia le atua e o lama nei pana witi te tono awali tia me oma e le patasi mai o lo tātou atua ia maurunga pēr lona vi inga e tu mawatu e whamamau. Loa su lomra bidu te wate ai le tu lai fitu au ngalo a pole fitu o aso i fōna maro le tātou tunu. Tōru fitu tasi lima i matoro ni numera e a whapena fo i le tātou emaili on the air at radiosamoa.co.nz Facebook page malunga le YouTube channel mo le whamanoa ioi. Pai mani e mai ke leo manoa le piapi o aso i fōna maro tātou tunu. Anga etu le malu po su 5 minuti le malu tātou whasi silanga i pia. Anga mana na whanga wha tonga e kare sia manu tā le malu ia o tātou programe o le vau pitipili e pēr masani ai po asu lua tā le malu o tātou programe le nā o le vau pitipili se i pa i po le a po le iwa tātou toi programe a re to le ola pena ina sunga le whapengainga ia asana pui maona makapi taurunga po leo stau tua. Ai pataru patu le nganga pa alo le atoro tātou tuno o mai lava i monga maulunga pa ia se o au pito titi. Tā lofa lava ma lon folaupi ia le ritu am tātou tu vai le asa moa pero ila i eo tātou iai le masina lona wha o le nei tausanga lua o lua lima lasta tala noai. Tati tala noai le lofa le atua. E leo se amio tonu, e leo se poto, e leo stato manosi. E wha maoni ane a lofa le li. Mua aumuri auro tō soi fua maro tātou wola. E manu wia ai le tātou fōranga. Leo o tātou iai i le asu mua. Pero ila ia o papenao tātou maratu natu. Nei pai tāra tau sanga le leni. O a ngai atu le li i ona puanga. Tā ua i o tau whingara mō tātou roto. Le nei bai tāra tau sanga. Mai o anga i atu le li i ona pōpō ngā bai o sāpa ia, pāpana tuina alona pā sātau roina, aina manu mā lō. Manu mā lō mai ni tūnga mā. Leo tātou manu mā lō. Ia i pēr, ai a mana tua. Le lofa le tua e ala i a Jesu Keriso. Pā lofa atu le ngāng pā loalo. Malo tātou. Tunu tā lofa lama. Leo pengaranga tatopia le tua. E a olo papale le malu so se fio anga la panga o to bini tau suina le mai o so fua o fua lofa mpata lo patu ta lofa lava ia tunu malo le tunu ia lofa atu pata lofa atu bana bala ye no fua ia le lofa le li long sia tatu famniang sa mai a mese lo to so fua lo le mata wola tatu tapua ima bi le tu e lona manatu mai ia i tatu pata lofa so mo tanga sengase mo to malawa lo fata o to lien maro le atu i ngā so tino lo fatu ta lofa lava fata lofa ia so span pui no fanga o tuli ai fa salanga le auso tu fa pine o tina ia lo fatu mo to io e tal to no file mo le li o lo to mana tu ai to no to poku to poto lo to musu pe ale nganga pa io le li fo i mai o ngona salamo. Pa manatu pe salamo le wi o na ta mai ai le o ia mato e fo. Pento e fo ia. To e fo i lo na ingo so lo langi le sanga benga mau ai nga kua i kua maokam kua lau. Ngofo ai pa pe. Pero kere engi me ai le mau to lo ta ma nge wo fia ai so. Fo i lo wo poto. Ya lo fa tu mo to mala mo tuli fa salang. Ia tātou fia loa le māsango fia le li sai mea luma. Ia pepo ia lom whanau. Tamam teine o mai o tau. Manuia mai o tau a o ngare nei aso. Pamnia le li. Mana tua no mana tasi le ngana le na. So i fua e tau mātua mora e teito. Awane ngalo. E oi, awane ngalo. Pamnia le atu e o tau rumnai. Ia ora tau tua le Radio Samoa su lima i ba toru a mo. Le o luas furoro mara minute te ai le tu lai fitu na minute tala tātou laina. Mori wha maromana wha tai e le whiunga ia le a tau sabea Aaron Harrington maro tau tua uso fo atu ia maramnia toi foi mai foi lana tau tua le aso a tai au tātou maputa se e pa ia foi se taimi o la piapi au ni ngalo tātou porklame le tu lai tāle baru vau whili mana tua ai pea tātou te mana tua ai pea
Eo. Fa ia se tasi o pou tu tonu le nei por klame le o por silfia. Fa mai se pele nganga le i tina mal no poano vai pu anta mama tua sa ai filo i tonu le nei por klame. Ia e me sia lava ia te o tonu mara le tonu le to tau fa matalaina. Ia tari tonu. Ia ua mapu atu ia i au mapanpana le tua fa mau tala atu le tunga mau o lo i aile oli male fia. Pe ama vai so i fu mo le ola. How tato fire pe alone filngar. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Sipong Mario Wayne, Malamanga de Mapuchiga, Ben, Yamase Foi, Yaluso, Yafiu, Talapaunga, Papi Fia, Moto, Nibang on a Fiafia, Messilato, to Dolph Almangan, wow, well, the fun, you ain't little fang, you just phone, so I want to run the mole passia moli, so yeah, Miss Fortuna in late fight, I don't know, I wanna lazy see Lungole to La Fono, Yamalofa, Chai. Patalbatu ya la neko e noka ilunga pe folinga ma lola vale mai fa pena po I fa tai amosa mai melepone kusa le kauka ko melepone fa tai amosa lo patu senge si osi malainga ma lola fa tai ya lupe si lilo yo le la ka ko o ya soi po lupe si lilo le so ya Nicola unu mal partua ma no falo mai sina Australia ya la wa e lunga le one tree fa pe se le se one tree Liverpool yo skali ma lo si so ana utala ta to lenga tolu tolu pitu ta si lima I ba tolu numero ta to telefoni ta to email apio polinga mo le ya on fa lupe vo le ale watu io to waso soifua ia manenganga pa nono sa o ai lunga apia polinga mai a lupe sililo pa mniatu le aso soifua o tuala atonina Wentholt ua ulia lona kano pai vi ereli pitsuluiva tausanga toi va popo nisi aso se tele molona soifua ia wale no umale kalesia lo anga mai a sala sililo ia male ainga luia tele lo waso soifua na minota tolaina ia tai tamamtua vani swapa le pepe pili yoane male patua ya salmasina ya lo patu o lua ma no falo o tara no au sala lo pati mai California America ya le waso lua mato anga ya so fo ko no manto ye le aso mo ke lo pe ko ke le ngisi no pare ko ni ya wala so mo perila o le aso ko ngwan le ka mo so lo ka esa o pe ya lo patu no au sala lo pati ma ainga I America Melania Pido male ainga manona pa tai sina leo ya ma si ono tu atina lo petelatu na no tato laina ya ma no la mal so fo ta lopa tai tu e mai lo waso man via la pa tai uso mai oi ya o John mo le ko fanga mo che o wole o chain wa ko lo lima fuka sanga ile ila so chain ai fa longo mai ngau ka ua malau keke fo fa le lua manga va mai loa pa tai to mo la bongo John na ke minga manga mai ala la fa pa be wo o pa le lo fa tu mo lo so ia wo le mo ye po ia va pena po so fo John so fo na no tanto leina ai lama te o misi le tanto imeli apia polinga te malungo le YouTube channel ai ona vina to leo se pese Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Celebrate good times.
Na no tato laina o le tato I meni whamnianga o se o tō ngane pele ia ele pele I le whatu. Ia vi ia le anga leo le atua ua o lia mailo fit se pulu I le so. Lofa le atua ea to e whapoloina lo wola soifua. Ia wale tau singa o le ainga nuu ai maisele ka le sia o lo whaanga e le mbae mai ai tu au lui ma le whanau ia sia le sa biane ma le whanau I mangele. Happy 70th birthday, Uncle, and we love you so much. Enjoy your holiday away with your family. God bless and happy birthday. Ea, sau mo le silia. Nam no tato lina, nam no tato lina. O le tato pia o le lasi, se koe wa aia po lesi. Family atu le asa soifua di Laila Josephine a taefu e usufono. Vi ia le li I nei tau sanga I tele o e au lia. Alo whaanga mo oe ma le ahinga ma le whanau tu maupia I le atua o le puno whamnianga. Alo whaanga ma ia tau I lili ma le ahinga alo whaatu manuia tele lo aso soifua. Lesi pamlianga mlianga le aspanau le fine se o tuangane o fai ilangi lana polonga a o lana ulu matua my dearest niece 5 Agnes Falili o le so a to iai lona tolus fultau sanga lon soifua 5 ma tau te tatalo ia tu maule alofa o le li mo oe le fine maua lo malosi ia wa lo fiangai ai ma ngā duenga ia pui pui oe e le rii so se mea o le nei o langa ma ia tu maulana wha malolonga mo oi ia sa umo lo langa. Alo whaanga o mātou uma o uso mtua ngane tua whapine o lo tama o tau songa uma ai whaase siri o whaanga o nana a kinese tau pa umo oi le pele. Manuia telo asa whanau. Awal pole rai te po o le nā wadu atu. Peia o uma. Iwe, umole. A bea le patau ba ale au ona, pai ma fonga pa leo le polenga le Radio Samoa, pamnia aso I fun mano le atenu. Tama tina o sumatua pa pensa ala vanai whana witi. O to uman pamnia to aso I fua le aso. Anga leile li to e whao popo nisi tau sanga stele. So I fua maholai tātou manatua pea, ia a bea pe tātou e whaia lona pingalo. Manuia tele o toa soifua, happy birthday to you all. Si pong maria se o ia taupi se pa au sa pia. Ale ea sa mea lofa o te tū ai tō au tawha wa uma. Hello.
Sepang Mario taupi paus pia io e peso so ale basa o te tu ai o tapa sutasi minute o Natale o le tu lai balu ta le balu tato proklame le pili a o nisi fasi silanga i pio anga mara panga para tonga e kalesia mano smea la pa ponga samo fasi silanga mua Awane ngalo sa lo minga o le tusi o le songa patisiai ma le lo minga o le mau pili E mo wai panu penga o Samoa sifo tutuila manoa o nisi o talatu o Samoa o ala ngā upu o le mtapa i oi al matai i le whainga o wharam lawe pei o whaipoiponga maliu. O le oseo singa o hainga pisi le whainga o paolo si i whaaloalo wharangingo e kāle sia e a mana tele o le ngana whaaloalo. Pits puta alane tau le tātou tusi le na
Whea mauai, na le ofisa lava o le Radio Samoa, toro ono pa toro Hope o Avenue i Manukau City e mauai. Monisi pa mtananga, e lelo tal noi lau fonga fia le mata ofisa le oiva, lua no lua tslima i vatoro numera, oiva, lua no lua tslima i vatoro numera, pe tanga iane le shop radiosamoa.co.nz. Paisa oka e o kwai do moto. Lei stato fasisilanga o tama whanau a le whioanga o abau. I le awa mara whaaloalo e tawai mātou te mana au tuai. I alo ma tama whanau o le whioanga o abau e whia moa stato whaino ingo i le asto nai nei. O le aso lima o aperila i le spuru le tae au. O le autu o le whaino inga o le malu o le tātou mtanga ruenga me tisi i abau. Ia, mane tau sala online e pei o na iai le wha a moe le asalusu lima a perina lua o lua lima. E whaia le tātou whilo inga le asto nai nei i le ho le kalesia me tisi i manukau nao Silvia. Lima wha Triba Hoskin Tribe i Wiri Manukau City. Wha mole o le tātou maua se whilo inga fia i le aso wha aptai sainia Reverend Ngatai Masau ia pepo ia Reverend Tawa Labea ia ma Reverend Samuelu Lene malenganga pa alo pa tai nisi na tato pa sisilanga o tonu mai malenganga pa alo les pai vai asa ma se mau Samuel tunu pele lasta pa yatu ia pa ole atoa ma du ave fani pa mare upo pa ngata fani poto to tai e pisiar sam pa mangalo le ona lelo tano la fon pio ma to ofisa le oiva luono north stream i vatoro numera mawale torono pa toro Hope Avenue i Manukau City mori pa maroma pa tal po renga le Radio Samoa malo le tano pa tal lang mai pa tal fo ile so mai ia manuia fo ile malo tato tano. O le awhamana tuina le lima sfuto sanga o le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila o se whatasinga pitsili o na tele i le lalangi atoa. Ma o loa wanoa fo i lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taungo fie. Anga iana i le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasa ai se ava malosi. Paa po ni vapes. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sorulu vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental.
Sivo Maria le punia la va le vai ngale po o le aso lua le aso mo perila lua o lua lima le tato wo mai i le taimi o le proclame ia pangalea o le no foia le no fo tavita o la tu atu pe te mali o la ma pe na foi o na mo foi se pa mai senga se pa ma fa pananga i le tina ma le no foalo o no fai langi fo longa se o tatu te matu lo na langi mo na langi o na pa ia mo na manu vai poa. Chai. Mau mai chai. Ia, mo le atu lo po ma sa malo, ma no pale ma le pia la po atu po klame. Alo ngalui. Mo le pia. Oh, ya. Alo mo i le. Te wa tai sa malo. Ya, la po kuye. No kalai no wa ka ko pia. Ya, malo la ba sa ini yas. Ya wa kau malingi o loi makai ngau vai aku dia kangai ku mai ku o le background fo ia fo ilo fo isko inga fo ya ye alo pai ya ia le li pau la orgi so fuanga fa penga lava ya ke kongura ka ku kalme fa solo va ve for ka ku kaimi ye ia le ia ua tau mai lu mau le sana fo lau le yas ia ina ua tafo ina lo lama fo tu tai sa tu le fainga ma ua fa la lanu lo tatu mai vasa ye ya i tu te ba fai vore de yaso ina ua e le afa lo loa ma le matu tu ta
ia malo pale malo le unsai tau taia e male malo tau taia e male manuia ia tiute ma faiva na fea ngai ai o fea lava le mena whaastou wai sa moa de nei aso ia vi ia le lei malo le la pale ia tatou po kalame whaagwau fo i nei o nei fiafi pe o na masiri ai ia sonua teitas ia e o lava sa mātou whaatalofa e mātou te lia ruloa ia iau paia Samoa ia o Samoa lava ia o le vao e au talu mata wa e tangu tumutu o na alasa ia o le tangu tunutu le na ai fai mai e uia o le ia i vivia a o le ia o mai o na aisa o futo faa foi le la au na i pulotu o mawaiwai to finga o Samoa ia o lo ia i tonu ia tama maainga o ainga foi ma la tama ia o le usonga ia tumua mapule i tu au ma la taua ainga i le tai ia ma le vaa o fontei ia teinane foi o le fale se folu a wale fale tuila ia o le fale lima i sae na ma le fale lima i sifo wasua ma le vai fanua fo mai tulangi sa ole ma le launiu na sai lua le mali toa ia teinane foi ia o le la au na mutasi a Samoa o le moli e mutasi ia e tausi le uva o to te tonu ia o paia na o Samoa ia e mai ai le manutele ia se ia pa ia alo i ava o le ele na alo i ava ia i mali toa ma na fanua i le saidi ngā malo ia e au fo ina o sa matu whatalofa ia o tou sunga i whawhengainga ia o tou o tou taia le au tau lave lave o le whanu po apo i le au sina i na ia whae i le atua ni anganga wa le whatupuina o le moe moe o lona malo ia malo le orsai o lo tou fita i tunga i le aso mo le aso ia wa e ma le manuia whaiva o Samoa ia o foi le smatu whatalofa ia o sina ia o le tunu o Samoa se ia pa ia lava le pauli tali tonu o Samoa le nai lo na va lo loa ia le fiafi ia alo mai o tatu po kalame nei tali tonu foi ese foi nei por kalame ia mai por kalame foi na mavai atu ona e le to nana ina e pe o upo e fai le ato lili ia le usunga fono le talainga ia vai pua ia o le melea ia o foi na o ese matu fam talanga ia ona o se fa mai senga ele o sa matu upui pa ia o le va lo a fianga ia taua ina matu failo ia o le sa matu nuti mea fatas o le una vai sa utu vai ai sa boa ia o le foi sa fai masili anga o le nei por kalame ia to fa ia vai pua vai ai lo soi fu tua ia fa tangata vala au mai por kalame se ia o mai tonu tatu por kalame matato nuti mea fatas le wala lafo foi el tautai ia a o lo tatu nuti mea pea e mana tua i per talenge ia vai pua i le fiafi ia e fa mai se ai le nganga o le tua ia wa le tausi e mai so le nofo alo ia e mai se foi o le afioanga o sa finunu vao ia o le fio lava na tu i malatu mo na lo tusa ia e fio i foi le fui mono e fio i le alo le tele e se su ai tungia i male au mua ia a o se usu nga fongo i lau talainga malia tu lua ma le nofo i tu ainga i le tu ala sa ia wala ngia mo te fia wa malai ia ai mai se opunga ma malai loa ai mai se o le mota ia lo fao wa usu le fongo le talainga i le vaipua tali tonu ia ele ai se failoto wa o le pule la vaia le tua ia le tu la vaia ele ai lava se mafai ia o le tuatu ma te le taimi vala au mai ai o ia ai amuia le auna ia o lo vala au mai ia o lo fa pe ona fai e mana tuai ia le tumaya vai pua ia te tonu pa ia fo ina wali tu malo wal moto i vai tu ia o le vai le tumai le au wal finga ma ile ngase tala ile ave ia wale fio wal finga mai ngai lua
sa finunu i vao ma sa le valasi ia e tainale o le matua ia tala mai vao se usu gafono o ā lotou tofā le mamalu tele ua o e atua o le fauono ma le va'o foluti tatonu e fa'apau ma isa matou fa'amatalaga o ni oulagi ia o le ato'oto atu e isi taimi ia ona o'o i le'i ai ia auā le usu gafono o le fetalaiga ia vaipuā ae tau ai na o matou fa'ailo lenei fiafi ona e faigatā fo'i le to'ina sa matou a lei fa'atasi e sa'ili ia sa'ili se'i'a auā o e Samoa ma lau fa'afoga'aga ia o lea aso gafua o lea aso lua ma lea aso lua ia o tatonu ai le taimi e misi ai la'u polokalame ia a fetalaiga ia vaipu'a ia ma fetalaiga ia lofopō ia o la'ua lava o lo'o fa'amuli ma le ai auā o e Samoa i lea fiafi ma lea fiafi ia fa'amaise atu le agaga o le tua i le tausi ua lē maua le afio'aga ae maise ia o le āiga poto se taimi fo'i ia tu atu lona tino ia i lona oli o le saga tumau ia iai pea le mafanafana o le itua ia auā āiga galua ia fa'apau mai lea sa matou upu lenei fiafi ia e manatua pea au galuega lelei vaipuā fa'afetai mo lou sao i le atunu'u fa'afetai mo lou sao fo'i ia sao malo ia o lo'o taumafai ia e maise ia o lofopō e maise o le patua ia atu pea ia e manatua pea au galuega lelei ia alo mai le tatou pokalame lenei fiafi ia te tonu o lea le atu ia lofopō ia ese foi tatou pokalame lenei fiafi te tonu o le tatou talatalanoa fo'i ia i taimi foi o tatou mafutaga ma vaipuā a lau fetalaiga lofopō ia lafo atu inā le avetele ma le fa'aloalo ma luia lau fa'afoga'aga ma lau maimoaga Samoa lenei fiafi saifua alo fa'afetai se ao se taliga fo'i e fia fa'alogologo talaiga malie lenei fiafi ona o le tatou polokalame ua ese fo'i lagona tatou polokalame lenei fiafi e pe ona e fetalai au te manatua ia le upu e fai le ngata i fale le aso a ma le filinga o le aso fo'i ma le mataigatila ia o le taeao lava ma le aso ma le mea e tupu ai ua o le tua e totasi na ia o mai o ia fo'i na te toe valauina ia fa'amanuina le alofa ma le aga lelei o le tua talaiga ia maipuā e fa'agalogatā ia mo upu o le tunu o le ma'atogi fa'atō tau e velo le maninoa le finagalo tutotasi o le tatou tapausili le lagi loutou soifua ma le tatou ola o le ua e fetalai se ao le malo fa'afetai ai ai se taimi ona fa'atulaina lea mo 10 minute o lo'i ai na polokalame sa fetalai ai le fetalaiga e tamamatua ia vaipuā o le aso 10 ma le ono me lua felua 10 ma le tolu na auai ia vaipuā le tatou polokalame se ao ua tu'ua fo'i le malo le fetalaiga ia sa le aula o le tofai a le vaopolo fa'asoasoa faliuga au te manatua fo'i o le masina lenei natua ai le usugafono po le usugafono o le fetalaiga ia sa le aula ia le foi ua talafeagai o le foi ua usufono o le tamamatua ia vaipuā le masina lava lē tasi atoa ia ai le tausaga ma le 10 masina talu ona galua le tamamatua ai lou talitonuga le tamamatua talu ona tala le tatou leitio 25 tausaga talu ai pe sili atu masalo tausaga fo'i o le tautua le tamā e le ngata i le vala'au le tatou leitio sa iai manisi o polokalame sa iai tamā matua o failangi tunigasia e lē mafai ona galo le fa'asoa a le toeina e le ngata i le aganuu ia o le tele foi o polokalame fa'atulagaina a le leitio e lē mafai ona misi e o fo'i isi leitio e lē misi le fa'asoa a le toeina ia e ua fa'ate'ia i le vaiaso talu ai ia le ua e fetalai malamalama mea uma ia o se taimi ona tala fo'i lea o le tatou laina
Tato po kalame whātulanga ina re nei fiafi, e I lava le manoa e tuati a te tau, masani ona wala o mai. Moli mai fo ini au tau wha mai senga ma sa tau tala noa le tātou te mā. Tui nātu le manoa le nei o le ale eise tātou mta upo e tala noa ina. Ai ole tātou tala noa lava I mta upo e masani ona tala noa I eli to ina. Mole I tūlama le afa. Ai olo I aise se video olo tu mai longa e nao 10 minute. Ia se sila fo I ma whaafonga leo mai mo le tātou atunu. Ia, ona tu mai leo se taimi tātal tano ai se ao le malo. Ia ma tatala le tātou leina. Se tu lewa noa le atunu e whaasoa mai ma wha mai se mai. I leo su ngā whono le tamam tua wa loa la tautua. Sila fia le atunu. Sila fia le atunu mea uma e nei tamam tua I lana tautua. Ia, I le tātou Paul Kalame, e maise o lana whaasoa, I lunga o le tātou le tio, mena lea, e tui nātu re nei wanoa le. E lau talainga seao, I on toa toile a taito pe ai wa omon seao ni a video le 10 minute e wha mole lava, ma le whaalo alo. Lo po pa mole o vai lupe atu lava, me lai titi mai luma lau kemana nai, paisi mau tua, paisi mau tua, ia, manaia, mano wha, ia, nana wai, tai lava. Ia, sao mano. Molo tu atu lo lunga le video le a stoina ia vai poa pa mole. Ia, e vi ele na lo foi le to fai lo telenga lo po. Ia, e pei la na mali ai di ne fiaf. E pei o le au na ma fa mo di ne fiaf na ona tatu to e o foi le tua tatu to no ri so fu au na fo io telenga ia vai poa. E te to ele au nga fo io na to ya la ese si por kalame se si mata upu nei fiafi ona e o vai pua e pe ona o fai atu o le punga vai le sa utu vai mai ai le toteli e te tonu foi ele na o lungo nei por kalame ai ai foi la na so swani e fai tua ia monisi foi o lo o asamo e foi le fia si le fia foi o le ia o le anga nu o sa mo ai mai se o le launga sa mo e fa pena le sa ilinga ya ya ila le fiafio tonu to tele ila to o lo fia vala au mai o le tala le lei fo yo le asa ya e mana tu ai fo yo na winga ya e pe fo yo ne fiafi au nai nei to fa le au ne ia fo ave certo fa sa mo mai winga le lei fo yo tama au ni tatu mana tu fo inisi fo yo be po ina sasia ina na au na ne fiafi na o tatu tala noa ia I lona soifua au na ia ma mea le leina ia whaia o wāle atalo ia la fatulea la talengo la fionga taito ia wāle ne ia fiafi ma se por kalame fo tapenaina ia tatu radio Samoa wasi na video nai tatu toi mata tu ai foi ia I to ina wa o le a mo watu lona tino ia ole a le toi vai o ia ai mana tu pe ana nga nueva tele am fa lo Ya, le aganga o paku no dia e pia. Aroma kai. Tu kalo le atako o patana e pengi pia. Ya, es ala o kaka es por finalo le tua. Mali. Akongo ngei ikula ya ya ke au le ava kele male nganga pa. Okay, pa pedo e kwai male nganga pia la kalenga lo ko. Ai. Ape foi kalenga ya ku pia. Ya mai se de fionga mo ku kaulan. Ai. Ya fionga ai ko lo ku mo kami olo. Tai lava. Awal ka ko por kalame. E de ko o so leo upo Samoa o leo wa uma nga e ka pena ro ka ku ka au nga di ngolua ma okay yo e foi ma o amegi o le ka ku upu la vale a wa fa kong anga Samoa ni po pa ka ai I le nga fia nga wa fa nga lo to nga lo ko mo ku pea
fi fa ngai ngo lo bo waso okay ngai de por kalame se me pe kasi pe rua a nga mo se por vi idea le tua ngi le ka lenga lo po mai ai kai mio o kai mio soi fu mai ko inga fa buinga ya se o mai foi si o uso o ku fo foi ele i alo arka o buolo va po kalame le foi o mai di ia o lo fa pe nga lava ri fa nga inga le ola ai lava egi mo pe au le tu o mori mai a ka ko ia ka ko o fa nga ka o ia ku pa ia ia la ia ka le e ke wa mai ka le ia le ku ai mau le fa nga inga ali na wa ku ai wa ko ria ma de nga fa la lo fa kai do ko wa nga lo va la uria ia fa kai fo e de fa tonu le tunga e fa te nga mo pa tu ia ne ia wa ka ko mo wai de nge ku la fia pa o lea ia alo fa gie le ku fo e mai malos fo e mai le ola fo e mai se au nga mo le tunu e leo so ka ko vi inga po so ka ko fia i lo e lu mo le tunu a so ka ko sao mo le ka ko ka le lange onga le manguia lo ka ko ai ia ma ka ko se ai ia pe o pa ia ku de ringe kai mi ia ai pa kai mo le anga ia o au ge ia o ke makai mai o fa ko i pangaloa ia alo ke ngai ke dua si la pia le ngu le anga ba o le tua ko sa boa lo wi ereska mai ngu o le ngu mo ilava pai ko ta boa ya ka bo ya malonga ka bolas ya ere fa pela o que foi a cuia daí o bela vai kele ka e la ko ke ia mea ya au fa nga se pe kasi nga ko ko fia ye ko e ka fa sa o me alo o que ne fa sa olha tudo a ka fa sa o por o ku o fa po kala me fa sa la wa ka ko ni kio o fa bai o le ku ba lor ko o tua e le se ku ba lo o sa bo ka o ko o tua o le fa le pena nga o morio o fa pena o morio o ia o le ko o tua a fa pena o sa bo o le ba o ko ki ia kasi nga me ka ma fa sa o langa o le fa nga se ko mo la ku ia ma to ma ko ku ba lo fa pe ai ele ingi se fa sa o me ngai ku ba lo pe kasi nga nga to kala mero ia aro va tai pa pena al mesin ya se nga ka ko kala lo to i fu ma ka ko golang ko ai mai le tua ia fa nga mo se be ma wai lo ma bi ia la ka ria ku ria ma nga fa lo mo pa pe lo ia pa tai be te yu ka pe yo ia po la tunu ai o le fesidi lo po ya pasalo nga wo kali aku buah kai minga e fesidi ba ye ku na ngo ba ku mar malama ai wa ya ke au ko ku nga e lo ma pa paulo po o me ange o me e private okay o me le so nga pasala winga lunga le ala po lunga le ya la nga o me singa ai nga mang ye ai nga ke nga fi ele ma fai ma song kala inga a la visidi po le ale winga o lo fa penga ya nga wo ba sa lo po o lo fa penga o le koe ka ngaka le kuia kua mira o le koe ka ngaka le asa ngofo yu koe kua le mongo malaka male kuia kua wale kala fa ma o sa moa o le urua kuia kua lu fasiei e ngala e le fa punga ngale o le kuia kua lu fasiei ko ngofo ngai o fako
o kua lai maunga ngai malaka lo iai ka fola kede lava. O mako woso iai mako e vanga wha kamakange wha kulimangu ai vau. E meo ka whaunga wha whangalupe. E masangi a mako wo kai toru kai wha to ka whaua ngama. Maka makai mea sa mai ei kala wha so piko foisi o mako ngu. O ko inga la lea sa lei se ngofo i lalo le whanga le lalo le mako ngu. Le whanga lea sa mai le ainga sa kanga loa lang. Ia o mai whangokai. Ia o aku la o manguia la ko whaiva. Ia ngā wakua lea o la ko ma la ko whaiva. Ngā whoi e kalaku nganga. O aku le manguia whaiva le si aso a lolo wal kau. Ia ngā waku lo lea whakama ia la fumoalu. Por ko inga la ngā e o ngā le ya le ko inga le o e o nga le ka ko ka ngaka le ko ka ngaka le nga ko le ai nga sa ko nga lo alang ile nga faido ye de fa kwanga ala lu o mai nga o nga fo le lo le fanga le o fa ngo inga o wo fakko masalo a ko wa ko sila e le mako ele ai se nga le mangu ho ele le fakko le mo ka nga la au ho le ka sabe que dai ka mare fai la e pu se a fenga ku mako a maka ku me ka wa ku ka van o nga wale kai le mi a pe ya le fakko le ai se nga ma le fakko ko aku kai va ko sida ko ya va ma mira kalang pe ya we vai se fa ko le mi ngu ba sion ka mai fe nga mai nga pe fa mu li la mai vo le ku ya la ko la i ko ka va le pe so pa e ke ku lo lu le ma nga ma ki we lo ko ma ko ya e fa ma mi e fo la kalang ole ngua o pe uma le fakko le ala fai ngua ya o fakko ya o ngala ngo fai lo ale ya ko inga le o vai pua ya malonga kausi ya ba se lo la ai ngo kwa ngo fo ya de inga le o le ngu le o fai nge ma ai ma ko ngu o ma ko le ngo fo yu pa le ba a le o ma ko ngo fo kai i le fanga le leo fai ngo o le wafako. Ia, o la o whamkalanga pupu lea rofpo e winga kusa balau fidi. Ia, pea ngo fai ako nge ia mea. Ia, o kede a mga ia au ia pe wharangi o ao koe ka ngakar ku ia kua. Pe wharangi a mani vai pua wala waranga. Ia, ele aia se meo iai pawari mea. Ia, taukala lava bani whalualo. To se bea lava e wala wai ia nga fia ma le nga fa kai ia pe or kalia kule ma le nga fa lalo lo spo alo ba na pa pongon manu ta to nu ta si fo io mo le maun por clame sa pa pena ona ia isi o tātou ta mā ai le pai i langi fo launga ta tonu tātou te misia uma pe lava o na talai ia ia o malo ai mes fo ilo po whaangalo ia le tō na imanisi o proclame sa penga e fo i o la fo i se pāsea fo i le tō i la mtulanga pa pena ta tonu lava la tātou te la ngona o mole alofa ia e misia fo i ia le neita mā to tai o le atuno ia luia o ia manuia saudia le atua sona no foanga mau le langi e lava ona mania i foi ia fiong ia le ia o au ngā wenga lava e muli ia te oe o malolo i la to ia la to ngā wenga tinga o la to ngā wenga e muli ia i la to ia le lava e mauti no e tātou te tā pena lava tātou tā pena i talato le tunga maulo i aile oli marfia pa mai se le nganga o le i tina pa no
no foalo ia mese o ainga na lua aingo tangi mai basa tangi mai ala ona o le tu o le malo po le sunga fono e le sunga ia vai pua po le tlenga ia vai pua o ia po i o le o so soni sava pe na ta la i o le tala le ele ngalo le tama a mese le ngalo le li ia ana patu lo poma se au malo lama le on sai mai tato po klame nei po fa tai alo pa tai apa mole sea ya si koe ka whakau koe ia ka kopo karame pa mo se koe whai lau sumo koe ngā kangawi mai ale ole au ngā ina background pa mo ia koe ke pa mole lapa ia pa lolon sai le fiafi taito ia e se la ngono le fiafi ia ina ua toe vai atu foi ia il te mama tua ila na sofai mai ia o sa ia upu foi sa mo ia walu le fai le tu no foto toi vai atu ile te mai vai pua ia na o malingi o le mat ia wa la fo foi le tu tai u fai langi lan turi ngasia ia o le ne fiafi taito ia te tonu o te talenga ia lo po ia mana ia ai tala no tatu leina te tonu o tele Samoa ia ai fia fa fonga mai foi ne fiafi tatu por kalame ai fo isi o lo fia vala mai ia e mori mai foi ni lo faanga ia mori po mai se foi ni fa mai senga ia wale usunga fono le talenga ia vai pua ia e pe o na ia ile vai aso o tu na yatu ia fa mori taito ia ai tala I fo tatu leina na tele me fa lo na mutana tato leina sa mo le tunu pele e pen fa ponga foi te mali o lo tai matani po nei por climate va pele e tato mana tu ai pe si o tato te mau fo ia tu ia le no fanga o lo tau sinio ia le au ke siano tolu pitu ta si lima I vatoro numera e pe ona talai ia tau malo pe fa ma pana pe fa mai se ia le nawa no leina tolu pitu ta si lima I vatoro numera ia bala au mai ai mano le atunu ele ngalo foi ia le tara no le to ina o le tara no tu sa ia yo no winga nai esele fa ngalo ta ia pela me le to talai mai ai no mai ku le video le el mele le fai mai ia o le va for ti le se to o fua ia sa o le ia lava to ina ia wai kele foi na peli wifi pe na foi le tangata ia o kele nga ka unga ko le fua ia ai le nga mori o se va fonki ia o vai lu pele tlinga se malo no e le tato para au mangang pa no ia mana ia se fo manu ia tato valau Baro se fua ia se fo ia yo mo ai le tano para na yes o ano sa ia le ia mo no o vidia kua sei o fa ke ia ho nia fia fi pa longo kua o kuon malo le lenga foi por eso na vai kua o vai kua sa le ma sang ia ango e fai da ma ke ki mangeli pe o I le ma ke ma sang e marko I langa ma sang fa longo le ki o ia nga kala e ku sa o kua angia fiafi e masangi do o ma uala e fai ale vai al ko inga ave asko mai umma ai pe le asko nga ilen ke nga le se mafi ale umma fa no ko ngi ko wa lu ko I awale nga fa kai ai sko inga o me ai ni ve fiafi te o ese foi la ngonga ngia fia ya o misia ma fa marco inga ya ile ya le se fai loko ia nga le kua le pure awa me ia fa mai se kule nga le kua fa kua nga torengo kwa ia ia vai kwa ia no manguia ia manguia ko fai nga ma ta penga foi le kua singo fa nga ko ingan ma do lan alo le fa ba ai fa mai se le kua nga ka fa mai se dai nga fa ngongo mai ka nga ia nga ka foi ka ko po kalami ia fa pena e pelo ko ma los ia o ngai mole ngu fa manguia ke le ko le fiafi te ora ko le fiafi o misiar ko inga ngala le ise si ko kala mo ia sko ngai umba
po kalame ya ko ia so rua ai makoi fa so mai po ai les ko nga ya pero wala o kulia o misia la wasi o kamaso ya kaya mo ra mango alo fa mangia ya ko po po nga ya po kalame ko mai ya ya pa ti ko tai mo lo ngalo so foi ia ele o se mala au tami nei lo forma se o mano oi fa so ar ko inga sao ba ne fa fonga mai ni tudu ia o inga wale wanga e hoye engalo ya maole falanginga le ko inga ngai o marai no po kala e fa makaron falangir ko inga ko kanga ko ya ko ya le ofsiri ya makaron wa ho fa sam ngo mar ko inga e fa mai ya manga ya fo e ka ho inga sila fia le tudu ya mai lo i mar ko inga e pe o kau famelo ngangur ko se o me confidential boy o me private ya ngai ho lo fa manga wa me e ka o e ka o fa mala o sko inga e angarong ka ke ya wa pe ar vai ka minga le nga ma ka sko inga ya ma ko hoia le hoi fa fonga le hoi e mai mo mai le tunu e ke le hoi nga fai si vesi rai kiki ka ko pokalan ia esa o e hoi lo kare le nga ngang kusa or ko inga ia e on ngai ke le ngale fie ai ke lo fa so ia mai poai e kusa wa mo ta to pana au singa lo vai poai le sa malo fa mo ia le ia ta tu wala ne fia fi se fo mduia Talofa. Ja, we ne fia. Ja, se vamos mole. Le kwa bawar kara le okio le marius ko inga. O te ulas ko inga pele. O anga feso o fele nausi. Ngau fa longo sa kalango foi ma ngo fa longa le lai le uri fa mai po le solua o le solua. Ko ir vai asfo. Vai asfo. O ia fa kai o le mena no video ko. Pa fonga e le kioi. Pasal lau ko ilava ia ko sa ngingo ko inga ia wala le fa kai ia lo fa ia so foi tai na no ta to linda to no pitu ta si lima i va to no mer ya na patu sa ma no ma lo po tai ia o winga na to ina ia na lo po ole por kausanga elea sanga por kausanga nga le sa ya ka ko por kalabe ngo malanga ko ngi sila war wasi ko inga ya ilo ngalawa ya makar kalango sole o kerwa e mo kwa sa fai le yar ko inga ilanga lau fai fa ko lau ko inga ko long lau ya pa nga fo le fa ka bel badi ya wa ke fia umale ko ya por ko inga ele ngase ai onga au onga nga vai se kulo wa fa fonga mai le tunu ele faionga on savari ko au lunga lar ka mai lau sole e mulinga ko library sole fainga ko inga ia pa vai ele pinge o lau kala ele levanka kala ku si foi le fa con upu mar fasino upu le nga fai investigate le levanka kala e vala au shonga no sa mo me sankus le fa so mai ke lo isi upu ia mo ida sa idir to ina tena ngale wa ka inge e melpong ale ke fia bala wa ku ya fanga ke fa leo le ka ko mai kus ya taola fa lua na wa lua sito ina te mo ngi sila no po bela ko ya la ufa ya fe e se tia fe we ta to bala ya mole so fo mo wi to bala ya tu la tita la lorta la au ya sa no mai na ma ngang pa don lo que fa pela mo pa ya o li so kangulai pa ngari so ke fom ya pa mo la kapele ya pa mo mole la ori ya la longa mai au mana ya tai la tai I surprised oi am using story
wo ke la balo fa lo ka ko mai mali ko ti ma ri ya ka wa la ko kla me ole sama po to i dai ore ne le ke man ko mai kan na on ne ka ba tuan mo le kyo a to i fo ya ingale ta interpretation ile barbarismo o mali voi o va tuala e hula pa kala mali ya al me ka ngi o va lo po este te wo malo staba o que le va ia face to face e ma sangi vai te fa ia so kinga o kale ko e vilia o le lola ke fo mi le lo fo inga yo ngalo ma tiong pa ku ye ko ma ma me ke ko fa ni de west ke ye ya o ko mai chao pa tai o le experience ke o mai ngai le ka mai o ni ka ma li ko se ko ka ma o le ke ma ko ye pa mai sa pe ga sa le e ko la ke pu e ko me ngai ma o ai e mai ku si pe o me pa ko ngai o ke fa lo ma ko e se le malo si ronga aka mai lai I pe apa wala ko wa o yeta leo aka ma ko paula wingo leo o le hasia o le vale per ka ka puko ala e so kula ko ngu de pe e mo kwa pa u leo e alu la ba tu alu ta pe ave se va pe ngale ne tiro ke pu e ku e ku ka mali ma tanya ko fa li so sal pa ko I voli ya ku tai to que le lope va bien a con donation que le never meet la ko pale wa ye foi ya ka ai ngai nen ku ye le o pelo ai par cha le foi nga wa lo kwa ye ma ka lo a I no malo sa boa wa ma ko ngi ngai pa tia wa pa ye le ki o de la ngai a ka pa lo ka fo ke si wa le la ka sa mo Mulu alo e ka man ye le tu le pas ka ngai ka ma umanga am so ko ni le tu ta le le no pa pe la le pa pe la ta wanga ya ta ana ke se kala ke le lo po e con te pie va ko tinga to nei le mama me ko foi ile mama no sa boa ai rồi đấy có cây làm nhiều mà ai bây giờ mà người lên chưa có program ngày cái mà đi sao mà đã phải lên ngồi program thế rồi kêu phí đi vào phí ya cái lúc mà quay cam sao với ngay là cái mang quạt quạt cái prayer lo po le ngàn quạt tuần này po mà le này nghe sao mà nó ya và luôn lo po le Pak mau je le tuar semua kanga pak pe boleh. Kai mau pamong yang. Kemari kita buat. Ya pamong je le tuar. Dai bolu dengan Indonesia. Nama oli. Iya, dai. Ele ese bala au terminei le poma, sa ma no fa tai. Ya, ana tana tato lina fa mole, to pitu ta si lima I to numera. Ya, te bala au mai ai pa pe fi ave sa fa mai senga ele o malo si o tato te mai vai poa o lau si pia u malava le to tau fa ilona ele le fo te ma e fo tai mi pa pe na fo I ona alu lunga alu lo I o tu langa lamba so I puanga ta tonu e va tele lo to nga ke siano tai mi u malava sa no ne te ma Ola tot pia lava ya vai poa no tulanga o fe ngai foi manga se o tino ia pe tulanga va pena e fa tan malo le tunu la to nganga ke siano te metalia e fo ia to ina ia man fa se ai sai fo langon ia fa pena lama ia e le isa bala o terminei la po atu lo pom sa ma lo fa tai le sia vi vai ngata o se au sto ina vai so se me ala vai e tupu ia kilani Ia. Me ya fia ile nganu. O ni moringa o fai fia. O lem fai ona fata ala ia. Adi. Ia tamama tua ia vai kua. E voi la fai lo inga len fai de mort Samoa ia. Le
winga le o to ina e ka vai pua se me e fa le tonu le fainga ia e ola le tato por kalame e batua manino ai to ina le fa sa o le mele o se me e taua Baru peina le kalinga no po ma se au ma fa mon ya tai fo manui e tato valau ya lo fo ma lo su pua ya tai fo manguia tai fo ni fia wal por clamo paso ai po ima ia o le ngana o moringo le o faanga ma fa mai senga i tina ma le no falo ia se o yo ai mo wo ai o no tu no le fia ya man tua le tama ona o fina wa i ona la mona ina wa i ona la mona ele por kalama la ua o nga asali no falongo i ele faya tawa i pua tele ana mo maua na upu fapea o matua lo soifua e telefo i lono ulo uloa le meale masani no falongo na paswa o le valus fune yo tausanga o la ufo ilea mo i mau ma la ai peo inae e fua nga iai le fasoa le nite ina o le matua se tangata o le telefo na no ni loa se mea le sao le monio se manatu ai me se vai no por kalama e a fia ila ngai fanua man pasa mo e lo te fale aiva e pe o tonu fo yo no ai monia ai o le pe me e sa un po mai ko inga le me lo no ala langa e ta ua ya vai pualo na la ngona i lona matua tautua ma lona matua o ina iso a se mea tele tanga tele fi ia tele tanga te fai mo la to fi to ya to fa fonga ia sa unonga por kalam e au mai na mau ya ngarwa lo kanga kai le ia vai pua ala me sa vai pualo ka ko nga mau pe vola mele nga mai ni por kalam le 10 minutes se clip lenga manya o man cosa faso a por mele lungo le bongale lungo o fato e le ka fola le ia le voi sa veran ka la i kula nga ma kula e mo i ma fa ma un nga la sa vale vai pua o ia la ta ka li e lungo le man ko vola i le mai me ia ku malaka kala ia lu fa se kule le ka ko ngoi ai kasi al fa mo nga vai pua o mea umang kupu fangaloa o mea mongi ngam fa ma un nga asang ko kangaloa la de sa fai ma ko sa mo ia pa me se le ainga nga ngole tu ainga e fa me se fo i lu fa inga le sa va ko va pa war por kalambia uma sangel kungu pa u ko e ku se ko Kaila wa pa o wingol por kalam mori ele ngaka fo ile fa ila unga wa ma ko ya o ku pranga la lo mo le wa la unga se o ma lo ya male ya lo fo ya va ka te mai o wai ngui le fia ya ni fia so foi ya ele o ese para alta minai la puantu lo poma sao mano lo po na te sila fia fo ia fa ino fo ile tunu ia matata fo ia me se fo fala potonga sanga du eto ina wano falo go fo ina tonu ole na vai nga fo ile le sa mo tia ia mana ia sa ngalue fo to ina na to tele ia le matu sa nganu nga ia le nga isi ko inga mo fai langi fo longa ya la vai fa o lava sa e fo ko inga ia pe o vai suor ko inga e va ne fa fonga mai le tunu e o la ka ko po kalambe ia malanga lole le fo le kaulang fa kau mangele mai ko ele ngai ko inga ma ko ia pe o ile mai ile ia e kalkalong ai ko inga le nganu mangai fo ia kalkalong ko inga le nganu mo fa so
Ia o sa foi le ko inga a mai finga ngalo ngai ka mama ko ma. Ia ngor ka ko por kala. Ia wa mo ya makal ngo fa sam sam ngo mal ko inga. A o fa ko ia ma ngai o lau vai ngar nga ai o mai lu ngor por kala. Ia mai ka ko inga siol pala ai. Ora kulesia so e asi ko inga me sapa. Malo. No ro ku fo ia pingi fo ila orila o malo e ko sa. Kamalo champing ia me o mai adwa. A fai ko fa fo mai ni sio kamali me fai la nga masangi ngala ko fa so a. E foi mai ngai fa mai senga foi se fa fo le tulu e mai sio. Mangua mau ngai ia mangua wai. O le ka ko ke rungo le kai kele o le fa fo mai le ko mare la tangia ko. Mo ila. Pao foi ko kai mi long family se besia nga o ya fo ye. Ya ma ngai kai mi a foi fa fo mai ngai ko ingai. E fa pe foi a malau mai po. Ai. Lo poma sa mano. Ya. Ya, talo fata tu malau. Maro sai fo mau ko ma po kalama. Ya, fa lo fa ko kalama ko igao. Wa mi le kwa ai ko ke misia lava ya so dua uma ma so uma so ia. Na ke uma ai ia manguia nei. Tinga malanga ko inga ia ma ko ma kanga po ya so uma ia pa so poa. Ia. Kai. Para mai. Kai mo chao. Ya. Ele está fazendo kai ko le. Escoinga. Wai pengai ke aso upa la ele. Ele ka ko be kio wai o ko ko ia mal bala o mai ko inga e so uma. Lei o winga pa nganu ngata to ina pe o le o umanu lua. Sau no iai pe tala iai ia a bane po pa ponga le tunu. Se longa o se tangata po le o lambalon silfia ia vai poa. Na mambele on sa ila ngona ya pe o tanto via wa masan ye po ofea e o ya ile talenga mai po ya anu nunga anu lo ya nga italia le ata ya va kwale o fai po ya to inga ele nei le ngel ko inga I ma tanga po ye ai mai se lava le va o tangata ma tono le anga nu ya me so tono mota manlawa pe po ona lua tala ia mtulanga uma lama o vai po apo e mana o ai malo I me uma o la ia la ngona o na ia la ngona lea ai e foi taimi ia o tangata la to pe ano foi atu ni le ia la vai ngor taimi ke lu kana ngoi vai po e ke an wa la fa pe vai po a mano a wo fai inga ya o ya ela po atu la po atu lo po mo te mano pa tai ya we ta so balau ya Kalo fata tu malau. Ya, malo so fu banguia ya ko kama wa pe puela pionga ya kai ko. ai lama Ya, ole pa ngala va moli aku kama ya vai pua. Ko inga mol ko por kalame karo pa wa. O pai dangi po la wale kama wa mo ni kele be ma ga ro malanga baia. De kai foi ga kupo magic ko inga ya ke po le ka pio la kupo baia ke ba ko. Ya mere ya va mai se aku. Ma ya vai pua, ya mangia lo foi nga malanga. I va pe forti nga ya Paolo mal go fualo. O Paolo le laurino kama. Lo kama. Lo kinga. kasi le tanga to vai lupe o to noa ia tato su kasi le tanga ta lai alu vai puai le uma e ngai maloso pa tai ba pa la luenga mal ko go vai puai le pa le go poa. Ya so ia. Al kama pe ga le ko sing. Ko inga ta le ya ko. Yo ya dia ko inga ba ko ai ka ya ka ke yo ko pa o te pa. Ya kalo pa ko yo vi la ko si po ya ka. Wa sa go ya go lo go ya so ia. Tengo ka le ko inga. Ya pa pe kai ke le mangi ke le pe ga bela al kama. Kalo pa ya ke ko kama ya pa wa we ko ke ko ka legi. Ka pa ya ko ya ke ko. Ya ko ye ko inga ya.
Malanga koinga ko ngwe sa ha por calambre koinga ya ma koinga sa pa no ngwa. Papa tu ya ini. Ya. Ya. Soy poia. Casi le mo ko ya mo paso igual. Ya, paso igual. Leista tu para au. Misalo a o molo no. Pia ngai si para au. Ya para au. Kaya. Soy po maruia. Fue manguia lo va a lua para penga kaiko va pera penga la po va pera penga siao malo que fue la baba. Oi puka que por le lugar que fogi. Ya, si po maruia cho tamam tua. Alo se fue, alo pa anga escabaya vai pua. Ya. Le penga ngala ka ko inga. Kabaya vai pua. Le penga bisi alo fa anga le kio vai pua per fang. Kalau ko inga le balanga banguia ko inga alo fa le kua kalia vai pua le langi. Wali langi ko inga. Alo pa vol ko mafkanga. Ko mafkanga fanka ka bading fa la unga ambassador ponga fekarai. Ya vai pua. Alo fa anga ka baku ya kam kai badi pe bika ngai onge hanga. Apa kai la va ko va che lua la fonga kai ko va che ko. Kai lo fa ku mafkanga ngai ya fiafi ambassador pokra ngai ya fiafi. Va fitfidi. Kai madi. Apa kai badi. Tay lava, ya. Tay baru pinangalo sa ifwaya. Leista tu para au. Sa mano mano los po. Kasi le kamamu ko kai madi se le wale ba fo inga. Mo sa fo I pa so mo ko inga o so ia sa masang yang fa so mai. Ya a fa fo ya ko kela fo yo alo mo fa dau le oi lo fa ngalo le YouTube. Fa singo ngai ma kuoro kele por kalambe la ka mai ngau se au ai mo se por kalambe ole. Porque le o si por kalambe ka ko ba fi filia le pa o merco inga pe a foi ngo foi a ko ko ki a uma luz funding o que fa so merco I. Dia. Na wel bala au pa mo mo. Ya. Ta ko bala au. Mo ta tu bala au nei fiafi. Talofa. Bomolo no. Sa no mai. Kalau pa la sungai da wow pon ko kalang kai ko. Ai laba ya mau ta no. O rasta. O rasta ya sa no mai bala au mai au klani sipo do so mal per tua no po. Ya en ka kalangoi kwa ya nei ya pia man ngai po. Ya wana longa le leo rama. Dia nam. Wale ngu foi de fo ka vika. Oi lava. Kalau foi de kama. Maringi aro I maka. Mongi fo ya sia ra fo yo fia kama o ngau. Sa o ni mwanga o nga ku sa o lava kama. Yeah. Ya, be ya nga fe karai fo I kama ku mai. Ya skaria. Ya ro po. Wo fare aku le mau kar kama. E kumu I api ma pise library. Ya. E mo fa penga foi da lo fale. O le foi mo sa ngi da fia. O le a sa ngi aku de ba fi. E ka kusi da lo me ware bare. Le ba fi ma po ase me mo ngi fia. Penga. Wa e sa ngo mai wo ye de me wo pupu ma. Le longa fo ya fa ngo. Ya le wo le se pengi le se ape kusi po mi anga fa ngo. Karu fai kama. O ke sau mai sa musu yari paka. E umaro sa musu ke avea o fako. Msalo ilo e kama o kama. O kama su e yeri ko far makungu. Ke ro ilo le yari ko inga. Au le ale fai lo aku makawa. Nga fa pe aku karu fai kama. Ne foi wo le sa pengi le sa ape kusier po me au le va ngo sa un. Ka o fai do fo
sia o le malo wangi foi la usunga kai ko po le sunga le au Ya. ya o le au fai ngu po O fai. o le ai se me mau o le se ai mau o po o nga se tang o le ko sui ka ko por kalambe mo memori ko faanga ia ma ba ko foi fa mai senga ile ai por kua ma ngo foalo mau ke le masangi foi ma ko inga a o e ni sile ba fi na o sa ungi o pengi ma le api ma kusi lano e le foi sa wanga ngu a wa avange ale ba fi ma me e fai inga ia o kuskusinga ia ma o ni po e mong ia wa ma kuala longa ar fa ngo o le ala vai fai ma maringi roi makakaro fai ko inga langor ko inga ka ko kama Ie. ya or kama ada ku olo iai de va fi de u pure de va fi olo iai de ko fa ma fa u kan ka ro fai ai fa pe ko inga i kama ma ku olo fa ka ka ia ka ko por kala ia wa paulava soi fuanga ngai fa pe nga lawa inga u sia ko mo ko u lango edi e se kala ko fa ia wanga o le longa fa ngo aro fa kama kai ko ya nga paulo se upu ko e video ko se uso ka ua yo ku lava ya o video ku nunga lenga o ma wala longa ma fikia ma fa u ma le lo Tai. I fa mai se fo ile ainga ma le langi fa ka ko inga o fongo ka lo fa ore ko e maua se si pa mai le upu a mariu se ko e ku se ko Ie. io e kai ko na longa fa ngo ya na paulo se kala na nga ba lo ya po kala me ware aso ko inga moronga kai ni ko kai mi lunga ne funga ele ya a ko ngwa ke wa ya na o so ba de plova mori mau ye mau fia ko fa longo a se fa kau kam makua fa sia maro ya lo po ya mangia lo po kalame malo fa fe kai fo or me ale ngo ma ko ye a wor fe ska programa ka kala lenga sei fa mai fa so a war ko inga le ka lo fa wa da longa fa ngo o ke usua ka ya o ngadwenga o ke deus ka wango us ia e usua ai fa ko ngadwenga o sui fo de longa o ngor ka ku kama ia ngaka isa ka kala Yoi, alo fa ku ka ko poro kala mi ma ngai ka po ka mi wakala ka ko lenga ma u ma si u fo ya kai ya ma ke fa ko ai ku ya o vide ku dunga lenga ma ku su ka le o foi so ka fa ka wa ai ngone ya o nga o le mfai ya nga ka fia le alo fa ko inga ya ka ko ko fero ai pe ma u por kala mi ngai po Papa tu so. Nga foi ai ka po kai la si tu Foi. Le sta tu pana au mo pa no. Pa no non sai mai. Alo fa tai. Ang ia fa mai stenga ma. Ka ngo mai foi ka ko tnu le. Pa no non sai mai ta no fa. Malo techo. Ya, malo molo no yo ya los poma. Sao malo. Ja, wala lei. Ja, sa formulier sal malo en het voor je nou strenga los po. Alo. Ja, ne voy te wa tole obedient. Alo ka wa. Alo de. Soy formulier. Ese fue el fallo le fue ya fias. Na sangia ngai ka lau man ka ko pol kalan. Nga imay ay fengalo nga fo la fia o lo ka ko por grande e o fo ngalo nga e me imay se me malo lo ngalo nga o que fengalo nga de yo ka bella passe se ge sini oi ai le fa yang ko inga wa fa ke ia ma fo fau alo po ka fai kuna wa for ko inga nga o lor ko inga nge o vai pua ai le yo fi mai ko ngol va fi fili salma lo ma lospo so sua ia le vao
Ma ko le fo ko inga nge vai pua pe sa. Yo lo nga vai su le melo le pili mai kua. Sa le le. So mai ai le yo fi mai ese fo mai yo. Fo mai yo manga ko inga. Ya ko inga fo e kele ya mo le maru ye fia. E fo inga vang o ka mo ma kwa wa pe yo. Ya nga vo wa lo o ngo ka mo ma ko ke pala nga ya le pak. O ka wa ko. Ai ya we gor ko inga e se le mali. E ka kele fia for kele o ska imi. Aro o mo sa le ma. E we gor ko inga pia lo lo ki o ka fa pia. E fai mai ava i puari o fanga lo ombre va ari. Pio ngai puta tu mai ma fo wa halu ko inga aro spo. Fa vai pua. Se pe ya sa ku ale me un bari pia fai mai o fanga lo. Ya eso ya la ngole o fia o no ka singa piko ka ku wa. Sa kai ko inga lo saur malo spo. No mawar kala wa maliur ko inga. O mai o la ngonga fa pe ya ke wa ya. Le mar so la ngo. Mai mau le ngai o ngok ko ku. O alu mal ko inga. Mai mau lo spo per se me alu ko inga e tu o mai ses. Awal me mung ya fai o mga ko. O ka singi me o le keren ka o ka mama ko le. O a fa le nga nu. O la o ngok ko ku ile mal palpala. Ai kamali li or ka ko mo lo pole. Ka fo la ka kamali im foi la. O mal bara o amala ko. Ele ma ko sa ma ko va ga ko le. Ya la me sidi fa ka ya ku vai poa. O e alu. Awo ya inga ime mama ko inga ye ko o mai ngusha mako ko koma. Fai le mako fa ko. Ya mako singa ya mako me. Ya o ya ile ya. Al singalo le ko a los ponga se foi fai el ka. Ai sa foi le barfia. Fai ale ko fai foi le mo. O ya. Ka lo vangi go. Ala nga mo ya fa mai sa ku ile kinga salo po sai for kinga ya me for ko por causa mango falo o por cosi Afrika ko ke ola yo ka ko ola moreli Afrika ko ke oki ka ko woki moreli wa pe ka ko ke ola pe ka ko ke oki o tato lava fana wole tua pa fa ol kinga no falo familia le tua ya tu oi male maftianga male tulanga wo ye la pungsa e so pa ye ma wolunga ai ngalua no to pa ye taulangi mo tu paman langi foi monte malawa ye ma ye familia le tu ai ngalua e la le me stemmi le ya ma fo un to sa vinga ya al besilin fa aftai ole langi le wa nga e vai kwa atu to e felo e stai no luma ma ye famiglia tele lama a sal malo fo e taito ngal taito por kalame ya alu famiglia le tua alu vai qua no le tua mai ya e fa o per taito por kalame ya ma ye famiglia tele lama le tua tina na inga ma no falo invece poi mo lu e ngalo so i fo ta wa tua ma ye ma ye taito por kalame tai so foi o alto tai mono sao le ne fiaf mo ele si bala au manangang pa don Poi fu manuia ta tu bala ne fiafi Alô? Aí. Maro se for céu, maro se for do fogo. Ne fiafi. No. Voilà, voi dici e pico malu luero cresce. Mo fa pe voilà wo mo por mídia. O vai ko que le hagan ko mai ngai. Eu sei foi mo ngor fi de ko que ele foi achar malu sao por caramia me se. Ore ko fa ya vai poa ngai foi i fa ko
Ya. Kile mea nga skoi nga sa fai. Kilim ka uku ya mai parang ko foi da palungu. Ai foi vinga mali ko nga ise mai. Ele vinga ele vinga mali nga ko nga la. Ili vangia korpo kalam me buse. Dua masinga karu. Ai dinga fai por kalam me le oli. Ngomuka makaya lai lunga ngomuka makala lunga le. Ole live ale radio sa mola ilunga na Facebook angkora lunga Facebook ke ilo kwa ia era fa ingo kankala maka ya waya kwa la pasura la maka pinga se la umu kupura maka kaimi aila el programa na o mai ko ingel la ko fa soi no fe me la fa soi i mangi le tam senta mangi ni ngra paso mo makan ya o vaya fuera ia o si e foi caia o vaya kula ia i alu views ole radio ole baufi fili kaima alu wa views el baufi fili ko ki ya ka uri afi ka maka dia kan pu va pe ora pu maka pe Ifu ya ko mixer ko ingaranga ki do ingale aku me how by for in easy ko or rating or or ma di yo nga fa nga yes yo ko o fora ir por cara mo ko malura kai ko ya lu fora ir al fa la do ko ingo la do ko inga susu ingo nge yo la e ka ko mo sa ngai te fa yo ke de do yo winga ma di ko ya akili yale angar bukarami kiri fu yale angas kuin amisi yim ka ku yo o yo se faso ku ngal ngi chef mi ala vara chef ya ro pa ya pa ko ya kai moro tau kai mora no sa no mai malo la vaso votaito malo non sai mai tina mo vorta no ai lungo por kaname ya pa tai lava la opción taito molo wawanoa ia e momoana famalulu atu pukarame wawhifiri nei po ia ile tofalo po ia mai se fose taranga ia se au ai mal whaftai lau tangata nei a fiafi una lau te whanalongolongo atu ole elangona alfano noa una matang foil tino Malta maya vai pa tulo na malu mon pai o le aule ka ua le o ai sautala le anga wa us tina ai ona po uma wa solua ele tai misia te aule po kalamelea pe o sa me fia e o malo le lotu la fia o fata tal fo ele po kalamela solua ele o telefaso atua au telefasatu ai ele po na faila usiri ai o tumantua e tasiale a sono vai ya vai pua o le pole na salai le TVT o tamale ya le lua le o mateali le o maliu i oi fia foi ala eola ya o le pola na no vai ya ma ya vai pa o te leilua ona e sau wha ia langa o tia ia o ke ia e o pisa nei la le taimina ia e sa e la man se talainga ia le ana whaia le pole o wai whale ngostoi Chipe ia o pola na no loai no foi le winga toina e maria toina e foi lai po kala me ia falo lo toila pia i po yo so e semana e tele ale nga o na fasoa ai e tino foi vai po ai ale me lai lona fina ngalo lona loto o le sa o ia la na ia fam talang mana sa no anga pe sa no mai o se toina foi e tati vai e me alo fale tua ia ai fa sai foi lo loto e mo ia o no tato o langa nei e a foi o no le mastanga tino ia ele se me tato te poren fa no ai
awa lo le lang tātou taui. O lo le lang fol tātou no moni tātou te watu iai. Pea whapea tātou te whatu o tuam whamaoni. O lo soifua le atunga. Iai moli atu le whamai senga. Ele tina le ainga po le tausi foi. Ai mai se o le no whaalo. Ia malpai o le ainga li. Ia mai se lava le tō po kalame malu. Ia tō o tau tamali o le tino whaasoa mātango fie tauia ina ia pau se toa tu se toa o awhai whale tono to ina ia o la tu spai ia whangalo mea o tuanai tātou mo wai manai au ase ai o tātou pokalame ia taito ia wa taitele lau taito mo wawanoa whamanuia lawa le atuai I fuanga pokalame o toi ona toi sani no tama whamanuia foi le atua ia lua a fionga rotu lai mai foi nepo ia mai se foi le fionga ia taito ewa le vai sila fia taito so a inga ele leva na maliu ia ole olanga ne ia ale ai e mo ia le mafana fo ia le loto ia le uma ia la faso atu le manu ia tele la tatu afiafi ko bless you of faso fua ela va sina ia ele está tu malao talo fatu lo elo to falo po fa pe foi petala ia Siaol malo, aptai folo, yung tay tungolo. Yung altia kono ya tonina. O au tele vala au tulava. Ai le misi atia nei por kalame. E fa afetai foi ia o tau o lo faiale nei por kalame o lo tufa mai ele. Fa Samoa wai mo ia na ola mai mfana na Samoa. Ya au tai minale no ola mai ia uia. E pe ele Pei foi lele mo musu e fa nga mai le nga no pe no fuatanga tai mana na ya ia e musu fa so mai a pe tai ol nei por kalame e sel mana ia ele ma fai una o misi ya solua uma e o tele vala aua ai pe wala na o vala au nei tula e no fa long long wat foi e o vala au le tu le mai ya vai poa se tama fo ye songa mo singo nau me lele na o ma futa ye le lone tu fine sa ma to o lotu si la fia taito fo mamao ya na maliu le o ia le na fa ya le aso lo matua le mali fo ye le to ina mana fo i punga o te fa longo fo il por kalame ai fo se ne e fina wa vai pua malo e fa e fa malo atu fo ia se al malo por on site wa isi te mo te fa longo atu fa mai ia fa to por kalame le te sau ia ele ngalo ia te o le to ina mo na winga e fa malo atu ia tau na ia lo fangia le atu wa ite ia te o to o lo fa ia nei por kalame fa malo si wa le ko wa al batu wa ipua ia tau na ia ngale leile atua fa mai selo na nganga ile ainga e mesi spanau ia e manuia no na toi taimi a o ia lunga nei fonga ele ia fa malo lo si pea lua to fa ia fa ile nei por kala mana ia lo nga mo ma to lo fi fa no longo ia fa tai tele la fa tai to mo lo va no ia manuia fo ile nei po le por kala fa to fa sai fua ia le pia to para muli ya lo pom cha ma no ia fa tai ia le fo maluia ano fa lo no mo to lo ngi tai to pa tai tau lungo mai fo il ne pia fi mal por clame pa por mole io fa tai io talo le telefon fa tai mo le no ia ka ngaro fa fo lo kleina ya o malo io fo do kleina sale aulo alo o fie fi fa pengi o solo fu ma ko mo lango fo pa ki ia fu ma fo mo lango mo fa longa ku
kala whangongo mai, tui nengi whape me vai aso ki ia pe ka ule wa ve po kala me whakua mā waili. Bala upa ia le ko mama ko ia vai pa. Okay, ke mga ko ngui fu ma ko ni silo le lua fe ka me po fo le ki Samoa o. Au foi ele que lo sule mo e fino ka mai a. No foi o mo po yo skari ho. Silau le manga. Silau le manga. Sa o koi mianga sa o fa o fa so vai po a lo ke fongi. I fa so la vale la ngu. Ya sa ye fa fa so mai si o ngaro wa. Porque ko ki ya fa sa ila fa so pe fo ko no le so mai le kongo. Fa so fa sa mo o kula nga fa pe ko ia fa lo pe ndi i la ko fa so o le winga le o le ko inga. E ka fi mama wa nga i lo fi ngalo. Ai le se winga le anga. E ma wa ko i pe o fa e ka ngol ko inga le me o i lo so i fu malonga i loa menga ke mau. Mau winga ngia o me wo i don't see the fear. Mau ki ngoe ngia. Ai mai se me ku pui whangaloa. E kele fo ngia ko so mai le mau ngia sa kau kua i le. I le anga ngu. Kai mi fo o i whale pulungu i Samoa. Kai mi ngā o. I ko kai fo i Samoa i. Le mau ko i pulungu. Ia o ngā sa ka ua vai kua sa ka mo i whaifi au ko i inga ngā vai kai meo ngā leisi o ngā whale a onga ke le mo i ngā ia si ka pia i upo i ku mālo ma mo o mawhio anga fo. Ia a sa o mai kau inga fo i mo whaarongolongo fo i se kasi fo o. O me whanga poko i lea kungu i ngā i poko mangere e anga whaiai lea fo i ngā e ukua i fo i ma masai kasi fo ko inga polo fo ilang ngu masi le fiela ngu nga le ang fa pa vai po ele nga ala ngu le ka ngu so ko la nga le la ngu se mes ko ngo se fale o nga fa ko ngo fale o la le ko nga yo ko inga ai aka ma fo o la sa o le ya vai po o la nga ku ko i fa fo ya o ko ngo fale ya ai te nga ngi vai kai ni ko fa ko ngo fa la vela o Samoa. Ia la ka mai ni fo ia ka ni fo foi mai fo fa so e fo ka ma ia la ka lengo ko fi pova pe fu sa ma ro ia ma ku pe fo ia o le ma wa ko fa fo nga fo le fu le e fa so ar ko inga ai o le me ko siri nga ka wa ia sa e to se ko inga e mawa le whao pukanga fo i po le kofa fo i vai kuai. Kiao nga luka fo i e le whaasoa fo i le kungu. E kao fi umaya fo i se isi o kaini pe a manga kumai. A walu ngā malalo o le awa i orko i ngā ba pe a kalangoa ku i le koua i a wa o kou le whai a mai al porkalami. O la u le mai ka wakwa me se ai o ko singa ngalo ni fa so e ko ki ai e fa alo ke le ko inga malanga kalangoa ku o ba ngo fo se me le le la fa ngo ngo ko inga ia o ke le fo yo po e fa e le fa so e fa ya fa ngo kwa ku lo fa fa le ko ka le al ko inga le a ko lo malos ai pe ka yo nga ka ku le le nga wa ye sa mai langa ko ponga fa fong e tai langa la pa ma mai ko yo lo fio ku wa le nga ma le fa Samoa e ka winga fa pe ku ngi fa ka wa ya fa mai se le nga le ku tai e ka si ma ngo fa lo e mai se ai nga lu sa fo i fa nga yo la fio ya nga o se kala ya ko fa ia sao le malo o langi fo i o me le mwhai mo i isa ka po o langa whain ka ia wal pa ia le fio anga ia ka wianga ka ko ka kalo fa akasi ai fa akasi o ko finga ngalo mangi o ma ko lo ia
whaamama i le venga le kausi mango whaalo. Ia e maisia pele mai mamai o ngi por kalame whaafonga. O le amisia si ufonga o po inga ia malanga soi o ngi se kai mi runga e wala au mai. Ia maonga so onga fōlinga rāle le ia maisia e whai alanga whaasolo pēr whaasonga. Ia posonga alo a manga ia. Ia o lau le whaasoa ku le ngi po ia mangia kere ia lo fo ile ko ma maro si au pe ia ya ko fkalainga war fa o winga ka ko kalan e po se por e ko ku se ko su ia vai po ia ko pe ia e ko wa ko fo war ka ko por kalam me man fa fonga sa mo ia manguir ke nge sia si manguir ho nge sia si o fiong al ko ka lan kai ai lava dai ko ia manguir ai ya azoi po ia ya o manatu la malam fai o ta por kalame se o malo ya o le lo po se va do ia no tu le lo telenga fai melta por kalame ya e ver nei lao e moli toi foi fa mai senga e le o ta por kalame ia fa mai seno foi ya se o mal fa nau ia fa pe hutina le ai nga wa tamam tua fa mai sel tina mo le no falo ya me se foi ole tu fine ya segi mission to lo lo nga from el to sing ole to ina ya so uma ya fa mai se le nga ole tu ta to ta finala le por kalame el va fini la no foi nga malanga ya mo so no fuanga to mau le malo um sa ni mo ta to le o kirsiano yo le talo le mal fam talanga la foto se fa um ta por kalame ya ave foi de ria vanoi o le mo mai se avanor to fan to ya tu pea e no el fale ton o el pau ma ya le ten kolosi samo ya esa tam fai mai la se avanoi salo e mo mai se avanor po le mai so pe al tenor family service o le to ina ya manuia fa fong mai o tato no sao ya tato po kalamera nei fiafi Samoa ia la foi se upu ale tau tamari i lau whafonganga ia malu ave fale i lau tau whafonga nei fiafi ia le tātou po kalamena nei fiafi tātou talo fatasi matu atu le usunga fono ia talenga ia vai pua ia maua suna nofuanga mau langi ia ia whamaise le tua ia ile tausi ma le nofu alo tala soifua i le lofo le tua mori atu lo tau soifua i nā foi po kalame lo loma mai le vai esfou ya ai mai alo po ma lo fatu va ya maruia nei fiafi soifuia soifuia taito ya po mai fuia ya po soifuia po taito soifuia o le tofa mamao ma le utanga o Samoa o le vao filifili o le ngasu e whaingata o nā saina o le ia i vivia e au ngata o le fue lave e le whaingofie lona tala talaina o le papa mausali ua uma o na mamanuina o le nei polo kalame ua whaingoina o le vao filifili o se wha manatu o se fangufangu o anga nuu manga i whanua a wale fuanga lalovawa a o si olo pito vaa le tantou polo kalame le au whaafongai ia mau le to vae a wae tau fi ese le atu ia manuia lau whaasaunga i le nei po O awanganu o te pia ia alue so maipsa alue so maipsa ia sauko i sua maisu ia sauko i sua maisu
O le tevele tole mai nau aptu nama le tu laiva. E le tautua de Radio Samoa su lima iwa toru a mo. Ia o mai atpo stasi o porklame. Ia le vau tapena mai sunga le pā. Pengainga ala sana pui maora makapi. Mo le tato o porklame arvi toleola. Smai lau pā ponga Samoa. Ia au te whatalofa te le atu il mamalu ma le ia o le tātou a fiafil su lau whaingaruenga le tua ma whalatua ia meses fwe le mamalu e ka le sia keu siano i le to vine ma le to vine whatalofa atu tupu mai o le tātou utunu i whalupolu o tō whinga ia meses fwe o whalatua ma tausi o sa wao sa o to mai tai ia e ola fo i along whanau ma lo le soifua manuia ia e la tu uma o ewa tātou maua le nei ulua iaso le nei masina ia tātou te ngona e le ngang whawhitai te mai le soifua ma le ola tātou tu e whasil whai i lo mo nuu ai leo tua nuu ia pe o upa Samoa ia ai alo mai o tātou por kalame o le areto le ola ia o le saide ili manongi lava ina ia utupupuina pea le soifua whaaleanganga i le fionga a le atua o lo ua tuina mai e leisa tau o lo ua saa mai e le tua ala i lo na nganga ia i tātou tufito whao o mea mātango fia wā lo soifua ma le tātou ola i le nei soifuanga le tu mau tātou te iai ia se i tātou te talo a matai le tātou a fiafi lo mātou utua lo mātou tumapa ia e ngona le whaafitai ia e o mātou loto ona o le ola ma le malosi a mesi le awa noa whaauro o e whaasosoina mai lo mātou ola nei e no fai eo na mātou mana tunatu maua le nganga o lau fio mātou te fai tau ma sai le ili i le mātou o fio o fionga o lo tapa saina i pēle so i fua o lau whanau mai mātou umanei fio mai a nganga pa ia mo i mātou maua i mātou le nganga o le malamalama i lau fetala i mai i langona e o mātou talinga whaale, nganga lau sifu fonga le tua. Ina ia mātou manino ma malama ia mātou sāwa wali tonu ai e pei ona e whirangaru iai. Ia tū mauravi inga i lau fio le tua. O e ao le tua o le amatanga o le ngātaanga. O le mua ma le muli. O lau fio o le atoanga o mea uma ma le ola o tangata soifua. Ia, vātasi mai le nei fiafi e manu ia o mātou te talo, e ala ia Jesu ke visolo mātou le. Ia, whaafitai sa moa e lau whaafonga mai le nei fiafi ma lo lava le on sai, ia, tātou whaalongolongo fo i se tasi o ta mā matua, to tei o le Paul Kalame o le Baufilifili, i le nei fo i vai tau, ia, Paftai fo ia i lātou o lo mo mori mai a lātou wha mai senga mo lātou alofa maanga ni lei ia o le mele la e maua i tātou te malasu natu i mea le lei ai lea au auna ma lea au auna ia tātou te sosoni atuai ma wha maisi atuai ma tātou whailoa atuai te mātungo fio le atua sa tātou wa aia i le tangata ma le uso, le ta mā. Ia whaafitai i lātou uma o e na bāla au mai. Ia maua fo i le ainga whanua noa. Le nganga wha mālarosi me le nganga whātua tua. O le ala leo i tātou uma lava i tātou te uru whare atuai le ola i whawawau. Pe a whai i tātou te lia ina Jesu. I le whatua tua mo le talitono. Tātou
a whauru whale ina mai ai o ia i o tātou loto ma avea o ia ma li ma o li ma le whaola i o tātou o langa. Ia, tātou manatua, tātou te le tu mau e le nei soi suanga. E le ngate i lea le au whaafonga le nei fiafi. Ai o loo manino mai le fionga le atua e tele tātou ngā luenga whai. A se tasio ngā luenga tō pito lo whilangalo i ai le atua mo oe mau mai tātou umalawa. Ina ia awane i e tāo fia le whilangalo mo le fionga le atua o loo tufa mai ina ia whaolaina ai tātou. Le wingo le la ngona e le se mea na i tātou ai o le whamanuia le tua mō tangata uma e iai la le o onga al tuspa ia a whai o tātou talia le lofa o le tua o ia whasoa mai ai tātou o le fo e taun tātou whasoa atu o mori atu whailoa atu ia ma tātou whauwhautua atu o tātou uso atangata o e o lo mao mai le whilangaro pa ia o le atua. E mei ai Jesu i o na soo i le mātei rufu le waru suru iwa. Ia o tau atu e whaino umalawa ma soo. Baptiso atu le swafo le atua le tumaa le alo ma le anganga sa. O lona winga o tau ia le to suru ma le lua lea so o Jesu lea na muli ma ua wala wina Jesu. O tō maua le upo moni o tō talia ina le whaoltanga. O atu la ia e toe whaelo atu isi. Le mātanga o fia o le nāla wa whaoltanga mo le alofa mātalasi o le atua. Ina ia whaola ina foi i la tō foi. Mai o le whilangalo na Jesu i ona so o nā le sfurmal tasi. Na tutoe. Ai whai mai o le tapo inga o le talitonunga lea whakeu siano o sili o na to tele ma ua lunga lona numera i te ngata o lo tapua i mtalitonu i ai lelo langi a doa. O le toi sfultasi e ai o talitonu o sili ma mau atu i le miliona tangata. Ai o ngona le ne fiafi maurunga i lau tau whaafonga Samoa. Ina e ai tātou le ngona tātou te tufatwai. E ma whai on tātou o le lotu ma whai tau langa ma whai ngā luanga uma. Ai le ola whaavavau e tufatu i leistangata. Whai mai e le whaolaina ai tātou e toe a whaina i lo wala ya ke wiso. Fa pe feo on fa mau ni el natala. Fa fonga nela fui te wina tu tusi. Ale tusi el Ezekiel ron ta upo tolu. Fui tau fai upo ono ma le fai upo iwa. Fa fonga le lei mai samo. Ole te tasi o finangalo chili ona taua e le whilangalo o lo tātou utua. E se kieru e tolu whai upo e ono e whapea. Ai a whai e loa le tangata ai wā ai le pelu o lo sau. Ai le i lia e ia le pū. Mo ua le whaai lo atu i le nuu. A o mai le pelu, ma oti ai se e tasi o i lātou. Ua oti o ia i lana a mio leanga. A o lona toto o te tau ia tua lea il tangata vai. Fai upa iwa. A oe a fai e te apo pa ia tu i le wa mio leanga. Ia li liu mai. I liu ese o ia i lo nala. A fai na te le li liu ese i lo nala leanga. E oti o ia i lana a mio leanga. A ua whaasawina e oe lou lava anganga. Ia e tele se vaenga neimta upo loo
o lo whamautu, whamatala i nai pēr, te ngā luenga, o te ngata wā ai o lo whasino le, te ngata o lo teitai, ma te ngata peo feta, ma lātou, ia po le whaifi au fo i nei o na pō. Ai o te tonu e le nao whaifi au, e le nao epikopo po toi ina po ao, po te akon fo, o te ngata uma o e o ta lia al whaol tanga a Yesu Kirisa. O lea, o le tofi o le whaifi au, ma le ao, ma le te akon, ma le toi ina, ma epikopo, ma le sea, ma isi vaenga te, e iei tofi o tangata. Ai, tutusa uma i tātou, i le ola mōli mau, o le finangalo o le atua ina i e whaola i nai, lo uso atangata, lo watali, lo to'olua, lo tausonga, lo uso a tono le wharewhinga aluenga, so stangata, o lua mafuta, o le ale ngangana, o le ale lanu, o le ale atunu, sauai. O le whaoltanga o e sila fia ma o whaamanu i nai o e le nganga o le atua. E ao ina e tufatu, ina ia whaola i nai lo uso atangata. Au te nuku ma whaile tala le ia e leise meo le tuspa ia o whai mai yesi upa pena o nā whai fi au ma te ngata tālai, te ngata ha misiona po. Wai fai mai sis tinga te lotu, o la tau ngā le lotua. Ai le tinga tala i la tau. Ai, te rei mau le tuspa ia le nā wha amanama. Ama lesi mea au te fia whai lo hatu. E le ese le ola e whao vau, e maua e le toi ina, ma le au au, ma le te akona, ma le fia au, ma la tau uma o whai wha misiona, po le alo tofi, ma le tangata e leise tofi. Na on talia a Yesu mola. A whaolaina uma i tātou so se vaenga o soi fuanga le nei. E tasi ala tātou no fuanga o le ola e whau whaatasi mukeriso. Tātou te leo atu on whai mene ia o e lela maurunga le tofi o i te no whai o lesi i, o lesi lalo, o lesi lalo iso. Leise me whapena. Na Yesua ma la o faolina, la o faolina. O le mele e fai atu ele tala. O le tala ingo le tala lei a Yesu Kirisa o le nao. Tangata wha misionare. Po tangata fai aonga, po fai fi au, po toi. Tangata uma. Na ala ona e ioe, ma e whatuatua, ma e taritono, ma e talia le faoltanga. Ina ua e ofu atu e a vea oe ma te ngata e tari tonu ma mune muli tūranga au Kiriso. Ma whaia lona whiranga. A tātou whaanoko longo la i upu reu tātou whaitau i whai mai. A e vai atu i le pelu o sau, o le taua o le angsala o te apolo po le atu i ngā tau e taua, a le tau i o le pelu o sau, e o swaia e tupu whātoi laloina, lou ainga, lou nuu, lou e kālesia, oe malau whanau. O le ngā luenga oe le tangata o loo i lea tua. Le tangata o ta lia le whaolitanga. Le tangata o ta tonu i a Yesu. O lau ngā luenga, tātou umaia, o le lapatai, o tātou whanau, o tātou ainga, o tātou e kālesia, o tātou umalawa. E ao ina lapatai. Awale ve iai upu wha pele il dato whanau po tato e kale sia musu te ua wha le isi o le sau de lot. Ave iai o ma le wha maoni. Pe le fia ai, a la fionga le tua, fe mea la fionga le tua. A sau de pelu a te rei la pata ia le tangata lea. E o tia ia il nang sara, a lona toto e ti e lo ulu, te tu lou ni fias. O lato toto e mtuai ti e o tato ulu. O tato malama lama e upu leo le toto restanga tang sala o ti e o tato ulu ina o tato le whaia le whirangalo le tua. O lona winga na upu
e le mawhai ala wami o tonu o iai o le whaolaina wai. Ai o lo te mo lo musu e whaolaina lo uso a tangata. Ua lawa le nā e au e se ina e le whaoltanga na tuu a whaolaina ai wai. E te tau o na tātou whaia le whilangalo le tua pei o na ia au ngani mai ai. Tātou i lolo upu au ngani, ole mai, whaatonu mai, o maliu le li o Yesu, o toe a nai i teimi o na whiwa leo le langi ai, whautua pēr māpua pai, au wō e, ia o tau tālai le talalei, ia o tau a watu le upa le atua, i tangata uma i whaolaina fo i lato. E le i whapea mai Yesu, au tau awa noa na whailea, au tau fia o na whailea, ai atou musu e reise meo ia, i reise upa pena, o le whatonunga, e ao ina whaia i tangata uma. Ioe, e ao ina, i lato uma fia muli ia Yesu, fe mai Yesu, amo lo sa tauro, e te rua fete ia i mawhatianga mo tinga, ai le o le unga le nao le soifuanga. Te rua fete whailoai, tātou te whailoai, a ua umo o na fola mai le ola e whau. Au e le mawhai e nā ti ngai o mai. O na ave e seina i tātou le ola e whau wau. Pe a whai tātou te tū mau i le li. A whai mai ave e seina le nā wha manuianga. Pe a e te te. Ma e lea lofa i lo uso atu. Ngata ma ave i eile tale le lei i a Yesu. Se sira sa moa i le ese esenga. O lou on sai me tinga, o lou on sai upu o tangata. Peo ese aile afora u lotu ona ua e avatu ia i upu moni o na fionga le atua. A le mesili o na tā ua le whanau le atua. E le ise toto o i rungo o lo ulu. A wā a whai te fia na nā ia upu i tangata ai no nofo mo mai. Ai whai mai e o a ina whai i aile whai unga le atua. A o mai le i ungo na nei soi fuanga e oti lātou i a lātou ka sala. A o lātou toto e ti i lau tu mwai. E le mwhai na ngawhatia e le whai fi auto tasi i a le i a toto toru po to sifuru po to fia tangata. Ai a whai te tautala ma le whamaoni. Tau tala atu i upu moni o le fionga le atua e tinga ai le tangata. Ai mau e iele mea tupu. E la ngona e le tangata o i le lii ma le riu ese msalamo ma lo tu maamlalo. Ai le tangata o lo o wha talinga tuli ma lo te te e pea. Ai mai la fionga le atua e oti le tangata na i lana ang sala. Ai le o mai lo na toto i lo ulu. A wā o lona lava whaita lia, ma ona lava manatu vai. Wa ia usi stai, ma ia muli ai. A wara tātou te whawai e mori mau le lofa o le atua. A wara tātou e whai mei upo tangata. E whai mei le si te o alawa upo, e whai mei ato oe. Wa umuna nga won mai tātou e Yesu. La patai mai. E whai upu tangata i ate uto. E le fia tangata i ate uto. E i uino whatinga ina o tau o tangata ona o le swafo i Yesu. Ke au atu te mau. O tau to i lalo ai. Ia o tau tu mau. I le whingalo o le tātou le i Yesu Keriso. O ia to tas. Lo o mia o tātou wala. E whawau pa whai tātou te tūtū mau. E le whamaoni ma le whatuatua i a teia. Mantua fo i whitara Iesu. O au nei, o le ala, o le upu moni, ma le ola. Uma, full stop. O au nei, o le ala, upu moni, ma le ola. Uma no. E le ma whai o nā watu se tasi e le tamaha, le atua le tamaha. Pe a le ui mai i a tau. E le inge Yesu whapea e manatu ngei te ngata o lo fia ma manu o lo fia sili o lo whamau o lunga pe ai
o upu tu sao. Sila fie su e tanga te tanga e fai tio ia ele te tonu e fa pena foi. I tātou pe a tau tala atu i le fionga a le atua istingat. E fai upu tangata whanai oe. Tangata la o aso ia o le mokuai ula vale al tangata la. Le ai e leo tau sanga na le tātou no iai o le teimi nei. Teimi nei. Na wa ai tangata na il ti Apollo yasona. A le atari o le atua, le afa fine, al kariso. Le i le teimi nei. Pule ai lātou i lātou whaupunga ma lātou upu e whai. A o le tātou wala wina, o lou wala wina, le tamā, le tina, le tama, le teine. I whaola ina lo tuaoi, whaola ina lo ainga. Lau whanau, seisi was se e se whanofo i lau tautala i ai. Tauta atali a whawhine. O mea ia o te manao ina ia e whalongo le rei mai. E leo seita. E leo seita. A o le alofa. Le alofa i a te oe. E ma tātou ainga. Ia, on tautala i ai. Tautala. E la ngona foi e leo atari, leo a whine po aila. E whalongo longo mai. I le whamaoni o lo loto. O lo e tau whai. Ina ia maua e ia le file mū. Le fia le te soifua mai olai e maua mai le tangata o loo ola i ake riso. Ma whanau le atua i le nei fiafi. O te tautala atu ma le whamaoni ua o la ngona ia a o onga uma ua o olai sa o te te iai a ua o whamaulalo ai. Ua o liu ese mai ai o waiwainga. Ina ia a vea au o se tasi e au na atu i le li i mana whamaoni. Tere tala atangata. Ai, kai mei upua o le mātufu e sau ai le taringa kau o se taringa anga vale koe haru koe ese. Ai, aua ne ngofo i tonu o le vā o taringa i ua ina e whaia ina ai. A ia tātou whamalolosi ma tātou i lole lei o le vā o tātou taringa lo o fio ai le anganga pa ia o le atua. O ia o lo whātontonu o lo taitai lo mafuta ina i tātou le ao mo le pō i mea manu iai. Sa moe le ne fiafi. Tele upu mwhain tātou tautala iai. Ai o le Ezekiel ue tolu fai upe ono mo le fai upe iwa o lo tautala i le fili tātou ai le fili le mua tātou ai whawhia le fili le ai o tātou mauti noa fai o ke riso ia i tātou nā lei tātou whato i loina le fili le se tala i su wa ai le fili nā usau e la a whaina ai i la andou tātou te leitari aina Jesu Keriso. Whautua i ai talanoa i ai. A watu i ai le upu ole ola e whauwau. Ina ia manu malo ai la tau. I le peru leo o lo angai mai. Ma whaula ina ai la tau. I le ole finangalo a toa leo tātua liyo Jesu. E lofa i tangata. Kai mai o te ino. I le oti o tangata hangasala. Ai fia ngalo Jesu ina i salamo tangata uma. Ma lātou ta lia Jesu Keriso e whai mahali i ma whaola. Whanau le atua e le nefiafi. Tātou ngā lulue. Aua tu ua e whai au nā ui e pētu ua i a wao pētu ua i te akono pētu ua tangata o tālai. Tātou uma o e o tāpuai. Tātou te o e le whalasai le o whai au e le o le ainga le. Tātou te o e le whalasai ona o le atua. E ala o tātua ina i e tāpua i le atua. Le tāpua i stangata. A mō sau taulanga le lea le mō vi i a le atua. E aua tātou te ne e ai ma tātou fia whai loa atu ai o tātou te le taulanga. A wae te o se ele se mere nā te ngata whaitala. Le mere nā te ngata wha maulunga wha penawha le saio. Te ngata sātu kaio.
Tanga tu fai au la fonga. Ile va teimio Yesu. E o e fai tau langa. Ole me mita mo le fia iloa i lumo tanga. Tātou te le fia iloa i lumo tanga. Tātou te o ele fule sā. Tātou te tāpuai. Ma tātou vi ile atua. Wana o ia le atua. E awa na tātou ana ia i maolai. Ia fa mamla matili e le atua i lo file nalo. Lana fionga le nei fiafi. E la fesi talo po u tātou fa i uai. Le matamae o i le langi. Ia tu maura vi inga i lau fio. Ia te oe le malu ma le sisi ese oe le atua ofo ngia. O le atua oe o le whapapahu. O le atua sisi ese oe. Ia a vea lo nganga. E manu malo ina o mātou tangata. Ina ia o mātou maua le loto tele mātou te whaailoa atu ai. I le uso le tua whawhine, le tamal, te nā, le tama le teine. Le mātango whio ke riso. E pei ona e whaamanu iei nai o mātou tangata teito tasi. Whaamanu ia lo whionga le nei fiafi. Ma ia o mātou wola, ola, mātatau, ola alo lofa, ola whaatua tua. Ma te tono ma le whamaoni i lau whio le tua. Whaaftai alofa mai. Whaaftai mafuta mai. Whaatupu ina lo mātou wālo lofa atu, ma le olo whaatua tua i atoa. Ina ia le masalo mia lo mātou ulfle atu, i le ola e whaavavau pe a i ure nei o. Whamanuia i lau whaafonga. Lātou uma oe o la ngona mai le nei upul nei taia. Ia vea i lātou o nisi, e mita ai lo whina ngalo Yesue. O mātou te tālo, ia e soani mai ia i mātou, ia e se ino o mātou waiwainga uma, o mātou ino sieva mātanga, a ia whai mātou, le e fia i heilo whina ngalupa ia. Yesu ke riso o mātou te tālo atu ai nei. Amene, ma amene. Ia whaftai mo le awanoa, ia soifua ia mo le nei wa yaso. Si pa bo tonga ke sana Samoa mai New Zealand sa se vi ingaro ta tu le mana pa mai tu el por clame a retoleola ni lava por clame ro te pena ina sunga le pape ngai ya arsana pu mora makafi po solo va ya so taitasi pa le ola ngona le pape tai molile ilana au ona sunga le pape ngai arsana ma no ta pena ma no sa oni
ka tonu lama le upo le ola sulu yo tātou vai o le māmalama yo tātou wala pa mālopa aptailo on sai te mea wina tuai nei Portland ka tonu o le nganga pa i o le li pa amtala loto i o lato pingala mo tātou loto le tāua o le loto ana piong pa ia ta ala sili lea mo loto so i fua mo tātou wola pa le nganga ia tu mau pele malosi tino sili le nganga ia o ma eti o warnga venga le li wala au wina i o lua i West Harbour ma so no po alo mlia lunga venga ia po i mana o longa le nepo mo le atu so i fua mlia sunga le papenga inga lava yaso e maise le malo le aturu uspa ponga nepo kame aro to leola lua minuto le utia ele tula esfulu tau runga po i mas tau tua le nepo sa mo le alava sa mpai sala le ngana le upo le atunu sala ia ia vala pa mo molo to nga ke siano o te manga loai pa te ia la ton ma puta mai lunga le apia polinga ma lunga le YouTube channel ya mesen maro le atunu au kinani manu tu tua o yo atunu mau pa mnuia le li pa lo tusa so ta to mnuia mano longa le nei po ta tu taloto le ona soifua ma ia manuia